ne bufuo manentena ka santema nyina emu panimfuo emu asojafo emu policefuo wasem se anomi a eni nyina so ne enyina duabo eni nyina so ne enyina wasem so okoye danso emu wasem so oni ebedi akosu tumi de ontumi yai Jesus oni pa bia wotie wuzi obosi ontoguru so awe Yesu di mo obi yare mpa asane yare so obi ntene wase namdumadi Yesu mo nyante ase awe Yesu di mo wana he kanchia wana bububa wana solitemu nipa wana ye host of this program awrade me bom paye ene anumire me jai wasoro agrada me dudia eye Kristo Yesu di no aye bo kotodwa bia wasoro de wasasi so de wasasi asenkoto no Jesus me divert any arrows of the enemy coming in the name of Jesus. In the name of Jesus, awrade obaso bese obonifo ni numa awrade atro adifo atro sempakafo atro chechefo awrade power ho toma awa Yesu di mo awrade yesrew se madofo etie aniwa mue ma wonya ntiase ma wonya adom Yesu so bi tie fam no yare asanare so bi tie fam no awrade huhumu amande bi di n'echi a awrade anko awa Yesu di mo enanumre ogiasro nko enye afamfo nyina adea awa nyame agya onyame oba onyame nkonkron di mo amen. Ewiase Mu Nsem edoso ampa utie wo number 1 akan radio station Insha 104.5 FM. Ebradu si Ewiase Mu Nsem na dwumadie so no yan ana yedi sunsun mu nsem yan na yaka bie wemu o yan na yetie ansa na yakotie binom misraw yiyu asum mu ani na ho da bia da nya akonya kase betrema de meka nyina ne se yan sam no tabisha nkwantanso de wiase hu na ewiase nye hu a kamese wodan tu prumu ate ewiase hu enen sam no a egu apaso no me si yiwasum na bie wani na me se obaten sam na abehu nsam wiase hu esraw sroni party da bia da eje usu da goma mponkontonchi obu ohia kuma na wrakasi betu ba
Kwame Gong the okan say suro nipa suro ba ne suro adamfo wase dan suro nipa suro ba ne suro adamfo nipa nye entini obi say uye nipa papa nka be ya gi receipt nemom de America tro nyina ne say ene eda fiada de achi ade achi aduri obi kura nim ne ene eda fiada ne fiada dura eje usu mampoko to chobu onye kuma na wakasi bi to ba osum fi dwada na besi ya wada ne fiada duru say ya wode baton stick na mankoso hene na me just stick na no kura ni nyame anim midimi katante na eko na basa na mfuturo nkoa na dimachi mfuturo nkoa na dimachi etidi America ni enadwumadie no bisi yi wasum biewani na na betensa na behensem ansem wo wiase o chese kamia se nipa bi de nipa bi monsa ahyebo baase ena omote so asisire di o nipa bi mpese bi bekoso ni nyina ne se sunsum wiase mu no obuni ani na me yi mpa se wo a wo tie dwumadie wiase mu nsem dwumadie de America ne se ensi wiye ensi wo kra yiye maami otie me se na kosam kunani o kunani na kwaya de na faso no ayreho pa na enansam ya jene no spice no de wiase ehu me se mu ani na ho na mo mesraw edi ame meje so eye nkoso hene krom so ma hene o chiri krom ne kokobra assemblyman mesraw no kasai kotokosi satia ba ku wei ensam krumankwan tibini abadwafo ana akabom ya edi Ewiase Mu Nsem dwumadie edi untoa no kasai edomanso ogoro ne ya ba kope obasum ye sompa sanso ana amansa buafo akwasi buafo ono nso wasi nkonya na me no kasai ne sabe nkum so chief producer ba kope na JC kapa men sample for ya otosu mienu mpasa so number 2 akwamu hire na piao na nkwaso na nasum ya fia no pa obredi medi obesum a edu Ewiase Mu Nsem a no de atoa so yewura piao asantema da wase Ghana ma da wase demom no Paulin so da menti osisi obetinya here Facebook live ana YouTube de o ka chiro nyina nse Facebook no dial Insura 104.5 FM obeheg media live on Facebook sanso na YouTube nso Insura TV Plus na no nso o here live na uko mo TV channel no so a o se ko here Pimsign TV media kofi behene live na ababa bi timanim sadia no ho fesiti ano na sunsumu hawo namu no mini abanya me no jefo na se wa anyina kwan wa Insura FM na da live ewo Insura 104.5 FM ewo Facebook na YouTube amafo hwew ewo Insura TV Plus me show boss unu ho da so ba fia amen so dia ho afa no me kasi sudia se enan no kunu mu ayade a ebedu anwumra no me se aba yeboko amen anopai na kunu mu ayade a ebedu anwumra no ebe yeboko amen ewrade sa no afra sofo eba ha no obi anya sofo kom wonya sofo awurade won fe na wabofra yi mani nya wagye ne fa hodie amen won kan wasem kra no nyame agye wate amen esi nyame wagye wo ne wo ba no amen Jesus mayada mosia bini aba aja hwemanim ya pia afidie ne kakra na wano mu na ben no
At the same, Yankopodum, Yahoye. Mo. Mr. Other form with Facebook Live. Nakosha Yamami and any dim como. Nasusu Yasimono, Tierney. Sasam Toa. On your back as if Yasna the hot grass. Mammy, not some, and you must send to ye. Now, you didn't dim commono. The Baba said, and who have face now who have face it. The Akorian say. A man of banners from so many better Saka, and Yawaria. Only how, Debbie, only how, Debbie. Now a brand Yaba, Sabi, Kakawan in some Yamia Shirano, or Basu or Dawareno. Emunsem, Be brave. the studio of Facebook Live. Insha 104.5 FM. Let's share live. YouTube and Share TV. Ababa and Messi Obaheno. Na said your batia no watino na brantia no bie na no kan say na ware wo no ebunsam Bebre. mami na mo akwaba Ya eja. na pom ti say Nyankopon adom. mami mi say asemu ento wo ma ha no wote si e kan sem bia na wo fa ne say Na me mom na mbigidi pa. Bigidi se bibi wo wiase ampa. ene ogidi enyo nkwa Amen. no obi ti fie wo tie ebi kura nim say jama ya ne mo ahihya ho Debbie. Debbie. dabi say kotokwase anto wo ada Me ma hakora da. kotokwase anto wo ada o se aso nsa Pacho wan. ana aso na aka ho Pacho wan. utime sane Me pacho Debbie. no na ojefo Insura FM. mo Ene me Nyankopon. na wo so ma Nyankopon ni dikansa Amen. me se wo de ko Facebook Live ene ampaye beja ofia ababa we se de ho afesitie no wo hwe na me ko ka se ye bia woni me yire boa no obo me hwe na me ko ka se ko nya me gonya yire me ko fia na bo me tisa ka me can straight forward na wo fe na mo hwe Facebook Live no me se wo de ti asam no na wia na akwasi ababa ne so na hwe oba ye ne na di ahia wa ha sadi oba tia no wote no mini aba ufi kro be so Me pacho me free sunyane. sunya nye kro be so bo krom di But me fi ba. ba biate Me pacho anwoma so. wote amma so Me pacho be mu free sunya Me ne pacho ane. okay hono ya bron region me Me bo pacho ane. okay ena mu nua ma kodi ahafo Me pacho ane. na mami mi se wo wudi the same Me pacho me de adwo usu a. en fa bibia nsie o Dora usu a na adwo usu a. ti ajozu a Me pacho. de tia me kɔ ne saa no obi ti fie onim sɛ gyama nipa no ɔtea no koraa no yɛnim ne baabia ne akɔfa no so ɔmna ne ne nhyehyɛ ho Debbie. ɛtu ka no saa obi onim no ne wahu sɛ ɛyi ɛne ɛduru deɛ den ɛduru mpanim matie te na ɛduru mpanimfo anim maame ajozu a ahoma so Eja. ahoma so Me pacho ane. saa ahoma so na ate deɛ maame fire ma me kyerɛ wate maame ɔno so wɔ ahoma so You. deɛ dwumadie yi da bia da na fidie da You. maame fire ma me kyerɛ wo na maame mi sɛ woyɛ deɛ adwuma Me pacho kan na me ye benku ne tilapia. But America krani die ma break. wagya kɔtɔn bi die anaa Sesia no menya hwe. Me ye adwuma na ma boka. ei E kan ko a. ɛne maame wowɔ house ne woba no wotɔn nneɛma na ne wabɔka Me pacho wan. ne wagyae Na me jai be jai ya me to sisi afi na me sa hyehye ahwehwe adwuma foforo meye. na ayɛ dɛ adidie Nyame adom. Ene me kunu andawro man kakra. waware Me pacho wan. wowɔ ma sɛ Me pacho me maye num. eti wɔbɔfrɛ yi a asɛm yi ato ne ɔno tɔ so sɛ Me pacho on di kan. wo first born Me pacho ane. ɛna asɛm yi ato no Me pacho ane. ɛne maame wowɔ haw na nyame ɛne wo gyefoɔ Amen. ɛme dɛ sɛ asɛm yi to wo wokyinkyini yɛ ase daabi Israel FM sɛdeɛ metie mu na moboa ɔde bie deɛ sunsum bi ɛne no die moboa no mede bɛbrɛ mu Amen. mesi nyame ne wo gyefoɔ Amen. na mehyɛ wo bɔ sɛ ɛni bosome wobɛba ha wabɛdi adanseɛ Amen. mayɛ ada ma osia lii kaleandrovo maame
adofo nyina ya krado etiew asanteman Ghana man wiase obia sabi mpredi ase aso ye krenkren ye pese ehu sadie na haw kotokwase de ye wo no ona ham tachowan me pacho yo me da wase pise wa mama konyan a etise etiefo de abedwafo nyankopon onhyiram na me hawde mama ne a me de be dam anwumre a mo fra me se memra enie me baba ya wanya mfrinsia aduonu nsia na afe na nyame aya adoma wahia be ma bi wona akwan mu so pese oye ne ho ade o ware no na o eso obohwe wo mu ho obohwe wo mu suban se de ese ansa no mbe wale o ma ware enti me ba no kokosra be ma no woni fie enti okono okosra no bia etoda oda na waba nti da omoda ho anajo no se be ma no sori no nyan ne se manya nyi kire bi efada yesum fa wo ho se obere ma bi se mentwe me hu emfiri wo ho nti me ba no so trans din no kasem na asefem nti enam so momko atwea mountains nyabotre ma atwea mountains le manza me pa atwea be ma no se wo so da ye nya yi kire bi wo bai ho me pa atwea se ne daye mu no be ma 10 gram bi aba se won twe na ho ntwe na ho ntisa dan ntisa wo bebo no tuo bebo no obeku no enti eba asa no me ba no so bebo mamane enti na ye wo so fuma me bi a omo ne bo mpaye wo atwea mountains ndo mo ko bo mpaye be na otwe mienu no bae nti oba no akire no osako be ma ne nchen omude omunum se akobo mpaya aya akoncha ne ade ade nti onum se eko osako be ma no hobiom no na be ma no san so dae no na kire se be ma na bonutuo wo na battery nti eba asa no sisi ano na ni nje me ba no hobiom o pamopano no na no kwasem se mo so yetie mu pa iye nka sa abri me so me dampa so nka me so me tie mu ena me se me de ba beda inshirafo madawroma asem no etwetwere me nko amebo me nko ame so me so a enye yie nti me de ba beda mo na mo aboa me minum bigidi se mo asofo ne adifo ho a ombetime aboa me nti me se mada mo me bai ma sunsom kra edi me banachi no emfri ne so ma me pamocho me ba ya ma de srede nyina ni che unim o kasa ni nyina oba ni su suan wo su no kwasempa Pauli nyabotre abofra ma na maso sesi akra nyabotre na media ba na chesa obai watenete me pachoan so obetwempna and you need problem demo wo bi ba na kwam ni pra sa bibi won nsam so obeware no me pachoan ya o mo shisha ware no me pachoan na akoba se huhum bi ani abate be ma no wone an se wonnim na se wale ababa ya ani me bo utuo ana meku rade ye wawie ne atiazi enama etimi bisasa ona ne ababa etiwa na odo no ufi akoma mu do no bisasa die kofi ka odonti ubawa na Pauli misinya abotre adofo mo pre mo mususu mpre asamba mo ntomubo ababa na ye ne netia na mana kasa sabi mpedi asasa bi ebu sabi nyama onyamum obekasa na obehwe no live o Facebook me so de ko Facebook wo ababa no ye dai me show no na mu ohu no na mi bisa se ba ma wutie me wa nka ba dan oba wutie me wa nka nso ba dan wiase ehu wiase ehu sabo ba esi obebo adwaman onfa no ensi bia ekron ema Yesu Kristo kabonsam ni chafa bia oni ni asem David na siwaso obeware dia honhum na yi ne hu adi se mempre me ware no na sawaso obeware na
Ye di kama bete wone. Ye to to mienu etue da honhom ne ko. Me pa chowa. Susu mu aware akra ye wu. Otutuo no kra ma ne bo be ma no. O se dayem no be ma no bo na beti. Ene be ma na wu awie. De mo ma me ma misa o. Etu bei. Ye misa. Udu ani bua. Na setenam na one mama bi din kita ho kakra. Me pa cho no kwasem. Na oni mama bi din kita ho kakra. Nti sesi ana ode ne hu si wo se o trans se Kristo na nkasa eyi ni de ma no. Na oma ono amotena se no de wa hu bisa. Wa nhia sa de ni bida. Kosi se wo hia ba ma wasi ne boso obeware no. Na sa de no ato no. Na sound na yi wa yi na ni wadi me pa chowane. Kasa asa na kire me pa chowane. Ma be ma ne strong one in the dayem. Me pa chowane. Se onya baba no. Me pa chowane. Ana de to simi eru de oba na tuo da ne kon ho. Ana da yin mo de bo be ma no. Me pa cho. Ewrade. Ti eba asa na ma be ma no so na ba mu abu. To so nwa no. Ene on kan de nenso na ba mu abu. To so oba ni ntunwa na mo. Na ye papa dia no wa no. Me pa chowane. Sa anye hie dia. Ene be ma no oba na ni edine so. Hwe ya da bia da Jeusu the gong oka asem bi o se ba honamani a efo na sunsun mu no adren na unim mame akuma to ye mate me pa cho mate bia be fine adofo udi ko Facebook live insha 104.5 FM meni ababa na nka se be din komo hwe sade wotie sade oba tie na wotie no Oba se oya be ma na se wo nti asew be ma ni ya me na me wa ne ka se be ma ne kura se bibi nti o mare oba ya tieni yo adofo ahwe ne yetiefuo be ma menye me wo fa azini vru nzamwai no wa we yi obi beje no ne ho afa nkasa be so de ko Facebook live is 104.5 FM ne ko he ababa ni na di ahia wa ha no bini aba eja no wo faase no ye kansi su di a kire wo se ye ma ne kansi se mu da susu mu ade we damano as ye ni masam ketua bi etacho yi obi ba edua nya na ma na futua so owu ani ye tie ni nyina enti da modesta mu nyina ya je o mo nkwa etacho yi etacho yi ye wa sofo akuni ni amintiri wa etacho yi modam na pacho mate etacho yi anopa na kunu ma ya dia ebedu anyumre no na ye boko etacho yi eti sese no na mi se o ti uba no wode ne tia wu ne sai na bra bomu ni ma sesa eni ma sesa pi ise na oye adwuma edibu pa abofra ne nsamugu okitade a ode che sesi a no ho sika nyina asa na me hu ne se sa ade ne di na chinenti ena ama enema nyina aye basasa eba asa no asema okane se na me be wiase kra be den enti se me kume hu a na nka aye den tazu okuno ho hwe mame ensu usu no tie usu sa na o ma asem na ya reho ama me kra ni su atata bezo mame ti do me catch on mensu ensu misi nyame ne mojefuo insha FM Ewiase Mu Nsem dwumadi a ya hyehyɛ Ghana nkoso asantema nkoso Ewiase nkoso timese ya ne mojefuo ne suye ya chechi wura bia fiase abedura chesa abofra ne kra de suwa na wosu suwa na abofra ne wosu mame eja wura chechi a na oba no hu se be pa chomati oje eba na usu ayede me so de ko Facebook live hwe ababa no se na nya nipa 100 million se manya be se eva no 5 million minya 100 million ma mo ntwe Facebook live me pese mo hu ababa no
na mu said ye ne teliasite ya ne maame e kan sei ya rahosama ye nyina fidie mu ni su atatae koso hina da bia me sigu so pese de na me se me nso ni su atata me maame me se nyame beye atoma o ha ne sei atoma te Ado for mesre me se ko Facebook Insha 104.5 FM me pese me ni ababa no edi nkomokuma bi na me diagnose no na me postmortem ne mba me na me bi se ono anso se sao how we no efri he na ba ye me pese o hwe ne bi akra hu afe mame enti sese no wankasa no mamisa eba sa abushia omoje osai emoa ban ana onka nje obia me patro eba de me mo abushia bia amane sisi a yewu na me kan se omoko Atwea Mountains no and omo born deliverance no ensem a efa ne mu bae no nabuto obana ko Atwea Mountains me patro am ya born deliverance me patro na dey refim bae ensem a ebae no se ono de to me humum bi ebehye ne mu a kasa fa ne mu ama odifo ni bisa ne se na eyo no hwan ana o se eyo no nsuo ta no ne mum eye abofra ne nana ana ode ne ma no enti afibia ogu omaame ne mari nyina so tri so ensa nti omo ba ya o meka kirem no na me se eye no kwasem kire se mewu abofra no foforo no ma me maame ye twa tano no ansa na yakọ yamfo akọ enti bi tano na ekura ba pe ase ena na metie ye koye enti bra ye omoma ye ba bi tan se me be wo na ana maame ba akọ omo de no mo wo mu fi o makọ se nso tano na bia beso na kura dam ti de me hu ya ne se me maame apegya kura no na o san soro no kansem me nananom obubana na fo na awu a minim wo mu no okwa o ye no be pa chwan ebra me wonu na enti saa ne ma no ekoso enti omo ba omo be kan na me kai se me kan se ene ye no kwasem se me ma me kan ye saa de na ampa enti se ode me ba na ma nsuo na eye no kware in Shiraya fan mini aba eja so ba no sabi onyare me pa cho da bi otimi kasa okasa all right mo epeni force de e wono no no ana ham kwesi buafo sraw kwesi me sraw mo fa se no ai wa da sre kura wa sre ma ai am fa za kwesi am na sre ne mo mesre se sabe ko Facebook live meni ababa ni bedim komo na mabisa se eyada na ye dan ya sabre me no kasai aye nisuo aye awreho ababa kama pao me see Facebook no eye Insha 104.5 FM kokoshe live YouTube eye Insha TV Plus mo amhwe o multi TV channel no so no eye Pimsign TV kona kwhwe me ni ababa ni dedin ko me be diagnose no na ma ni postmortem ni mba me na bisa se dia na ekoso na brabom da kwa na abeduru sei ya wo su asibuafo wo usi prepare ababa no me mpesa akwesi mesrawo adofo nyina hwe live na mom ababa mame mu akwaba buafo adey kwesi ya no kura na ne yebo akwamfotwene no yasesa akwesi die biem na oji Ewiase o se Ewiase no se de otemu bia hu sesa na ate me mensi sada na de abesesa da ti bia mensi sada o that be jamra to mensi sada mo bia hu sesa na ate sister yi on kana comment to ne bibia be fine demo me pese obi akọ Facebook live kokoshe ababa sabre ne maame eka ne ho asema aye nisuo aye kwadana aye hawa wo husi wonyagefo nemom Insha 104.5 FM yan ne jefo
Mini ba amno akwaba. Ye je dada. Na pom ti se. Everade ado no ho ye pa. Isro ben fidie no ha ben. Ho afa wati. Medase. Me se ho afa wati. Medase. Me se me kan pensa so ho afa. Medase pa. Ne ja dada se no anwe vedu ba bi no se bi ni ala ka se bi dada. It me so de ida so be frame bra na so na bo na why? Because me your hene. Say assemblyman. Uti. Ena me no kase akwasi buafo. Evi no akwasi buafo. Demo mami misa udin de say. So be dey akosi apokia. Me so person hu akosi apokia said ya na ho fesiti. Me said o temanim. Ya me dog no so no ye post motor me and ba me. Mo amoti radio ho no. Nyame nham radio station na doso. Demo mo hwe Facebook live. Me say ko na ko afia pokia. Oba papa bi awurade me kan funu bebra wi adie fo me ka se nkwoso aden unya na abari na misre oba se oba me ofase what said the only one no awurade ya bedi ya wo mo mpa de mbaba de ene ukra na msie na ya no be call once dem ko mu be hu ana sabi na no fa ja kwase ampen ni bi o ene otua so ma no kono yi no apapa de ni so wo anim na na no manim a ebe ode ene owu ase kape nemu no vase wo betra ase Amen. Na wakanyame ne mani ya chairman sign. Amen. Uwo. Se be ma we si wonwale wa. Ye be bompa ye abreki adomenia kanche se. Oje de fa hu de nya odia. Amen. Amen. Me se ko Facebook live na ko hwa ababa ye ne na di ahia no. Afia ho afa. Ama bibia mu abamu ate. Se sunsun bi so ware wa. Eno dia eye control case. Media me se ko Facebook live Insha 104.5 FM. Na ko hwe afia popia. Afia nya se ma ware a on. Ka euradi ware a oguze kunu ne asanka umbe kan wi a kire me. Tisanka me nya me ka kire wo. Na je uyo hene asemi se ba to bo ohene mam. Mam mi saw. Enti wan kasa no. Se we de adwuma. Mature applications sa minya adwuma bia anye. Na o ye de adwuma. But na me ye adwuma o top link. Na me papa bi na ton ade. Ma anya hwe papa no tu kwan by dan na oba ya ofra bichire ba ya pena obeyi medi. Tina fe na me ma me na ye aduane ye be nkune tila pe na me de bi ko konfa no chi. Konfa no chi ni na nam supply mu ba gune therapy. If I try jollof. Ani se musika de nka wasa sa be masimu fie. Jollof rice na fried rice nti sai bra me ka say konfa no chi fo mu ni me nyina mu ni me pa. Ti o mu hwa mu ni mu konfa no chi nyina mu ni mu. Ye emergency eye clinic. Baby a mu ni me pidis ho mu nyina obi enim. Na me santon tare kan ready made the nurses for no muto bi ne doctors no singlets ne boxes. So misike nyina ash this ha menya hwe. Mo ja baba we hu nsem e ka me hu nsem so me se ko Facebook live now de hwe ababa me ne na di ahia afa na me ma ono akasa na brabom de ekoso wo betwa ne mfoni na kire yen na ombone no jese omo ema na omo afa na omo pe omo esa hemfo no ani asofo media na anu me ka asem bi wo yo hene sofo de nka pa oba na ni mu hu eduru dia no abompa ya ate ho ne nyame asesa ne hyebre monsumo yo anoma kofo mo fefefe na ya no no ya de nkofo mo ni mu bebe pra ya sakira omuni padua no oyo hina sika fitimi siesie ni foka bi wa enye fe airtime na wo de ko body west ba na ate asim aso hina bi apadua no ho efe ababa ya teme nim tentinso ne ho efa nkasa se de oba ate an wote no entina mse de ko Facebook live na hwe no oba etima miso o hawe nyina eye dan na abeto na me pa so me de na minim hwe minim kra se na ma me ko wo minim bi kra se si
na yɛkɔ atwea na ne nyinaa kɔ piepiem ne adwuma na meyɛ ne nyinaa spirit ne kyerɛ sɛ director ne ma nyinaa wɔ abrɔkyi nti ɔbaa no ɔyɛ n'adwene sɛ nkɔde me so bɛkɔ because ɔgya store no hɔ no ma me a na me take over yɛ biribiaa nti ɔhu saa no da na ɔbaa yɛ na me director baa yɛ na ɔstart adwuma na saa da na ɔyi madi nso ne nso kyerɛ sɛ da menya afe ɛwɔ adwuma mu hɔ da na director yi madi ɛyɛ ampa so me start adwuma no 1st April ɔyi madi nso 1st April April Fool now said Manase. If I try. And April Fool, you are the. If I try. We have some focus on the hour. Tia you are the. If I try. And CBM. And if you want me now, educated will be in Tinameton town, Tare, Kakra, ready made. Or Mama Wow, Master to do an enemy. And also so, Toyana, Sicano, Ashe. Ottawa and Sicana Ashe. Ana mama say be nkune tilapia edi chini wedu na me yese ne me ne be jibi me jibi na se me da kokon no chi ni ni madam me so konfa no chi eye clinic on na ye fini kakra e fe no ma Mundi crab on the Wahame. I show you, Martin. On an answer or pay, I sent a honor Maya near the Dianelico. See, Pampanati, I sent a lady canton. Teacher, the donor who said, Diane, come on, recommend my say, Uncle A and E echo for emergency. The whole million arm a tower or PD son. Just say, Confanati, the baby, Wabra, me man and costume to Wabra, and I heard you say, a bed then I'll be she a brantia. Ono kra so be ware we akowie sei me fa cho abrantie no obetena ahoma so baby ana yete na side ho emundi me fa cho an emundi so obe ma senti emundi enti e ho no so hu me no interested but when timi an kan kire enti ofri ho no o je me number Ofri o je o number if I show I would me number Ewiase fan. Oh yeah! Come on! Isra 104.5. It was so interested in the day. And I cast me mesra no timi ko ne nchen ekokosra no. Eda me ko ha me kosa no ka chem se nye se opemi se bi onim betwempna. Opeso o ware me. First day no. Me fa chewan. Nti adwen bi anim se minitrim se bi a obetumi ejeje mu dem o ka no kra chem o wo ma mienu ba ko be ma ba ko. No ka chem na meti ase. Nti ewo ma na obisam se me edwuma ba na se edwuma me ne ma me ye no. Ye jai no see you wate. Nti ono so na edwuma no ye no ye so obetumi advertise am because ohono crofo ba eye ade nto betima je orders amaye na se aduan na ya to aso amaye ene o ya kwesibu afusu nipa ti ena ye den nti enum na no ye se ewu ma me mesra no nti me kɔ nchen me kɔ hɔ no ba ko me hu hwi me di 3 days nti eche na sa kɔ hɔ no enem beye 5 days ye kɔ 1 week ma pe ti sorry ye no no bisa me Thursday dia kanyame so no kre ha no de wo twantro nyame ntime nyew Thursday no wa anya he kanyame so no kre Thursday no wa anya he anya he eche am kɔ hɔ so mu kakra se ne de awakɔ no wande uja no aka nkyene ne de nko a okɔ anya he kanokro etiefo nyine ti Thursday de wa anya me hwe eche am sana me kɔ hɔ no ni me ye bibi Bẹ́ẹ̀ ni bíbí bẹ́ẹ̀ mú àti no. Tí a bá sọ ọkọ̀ ọba àkọ́, wà á nyẹ́ hwẹ́ mmienu no na oyè òbíbí. Tìní ẹ̀tọ́ so mmiɛnsa no, yɛsɔrɔ anɔpɔ no obisa m sɛ, mewɔ spiritual marriage. Ɛna m sɛ, adɛ. Nyabutire o, ọkọ̀ ọba àkọ́ náà ọ̀nà anyẹ́ hwẹ́ mmienu náà mi yẹ bíbí na adé kyerẹ́ na obisa o. Na ɛtɔ so mi di bɛyɛ 3 days, nti mi san ba mi kɔ hɔ no ma mi di bɛyɛ 5 days ɛkɔ 1 week no. Anɔpɔ no obisa m sɛ, mewɔ spiritual marriage anaa. And I'm so adɛ mi de mi nim biribi saa na ɔsɛ ɛno a bɛyɛ 1:30 no ohun sɛ asɛ meda hɔ no ohun sɛ meyɛ ne ma bi te sɛ me ne bɛrima bi ɛɛda and I'm so mi nim biribi na bɛtira ɔno da hɔ no na ɔde wada fanse wahu na ohun sɛ ɔtwitwi mu bubu hyia obi ɛne saa nneɛma no to ohun sɛ ɔwɔ spiritual marriage nti ɛsan ɔsɛ ɛsan bɔ 3:35 no ɛna ɔsan ehun saa deɛ ne bi
nti sada the whole day chese ochese wana nti eno wanka hwe ene no me be fie me ba kwa wanka nche ma me nti echire me sa ko ho no mbiem no eno se oni me ko ba bia se na ya pie nti ya ba no hwe so nkrofo bi adwagu ya so nti mo adwagu ya so no munim se me no ma betem no mo sign me ho akwakoche no de to so bi osan be ya ne 1 week osan so dae na mene na ko as baby to say party ya ba ti ya ba pe no hu say abrante bi fere say hey women can show say tun free abaya no hey and say abaya no wa dey na me ntumi hu free no say abaya no we me dia ti say wan tun hu free no hu a mekun to so one ne personal no tutu ya bon hey Dayem if I try cheat your bono if I try to abonjo Dayem if I try sure mo mo share Facebook live ababa said na ho face tie e bedrum na bi oba wa we ye e me no ni obi e pe oba na ni munya fo na se awowom ne nananom ne mpadimfo a ye no atwa ahia asofo nyina mo pe ma obo ho afe edumpa ho asema ka nya obi a na honya fara ko afa me se odi ko Facebook live na hwa ababa ne ni di nkomo oba nyame be wate amen dada no me se mempe amen nana ay ana bia ona bu kra na be ye dada afi ele zo ma kwasi atiki advantage na mom tie me se osusu mu nsem bi ti say no the last stop nyina aye mountain of victory asafo ye nyina kwani kwadi mpae nya nyusa mpae ne mpu bi mu fom ko ho na kwanyo oje ne fa hundie mesraw ukọ mountain of victory asafo mu a susu mu how biada asebetu susu mu awade tumi bi be shaw no da ni nyina to betwa obi kura tie me e kamia se yade no de chinchire onya no puma sibre anu oto di me yade mesraw di yade yakọ mountain of victory now how be to say nyina asientu etimesra eye wo ankasa waje atum se he promise and fail ana eduabo susu bi ware ana wutie me kura kamia se wo waje atum se he susu mu da so ya basabasa obaso da na etuodo bi ko no de ebo ababa izamesro nyina nko prophet Joshua Barnes na tnae e basa ni nyina ebaba wiye etimisa se wayi na wotwe mienu asi wo ya wo ye Kenya nsom oba fi akọ 2 weeks wait o say 2 weeks akwesi 2 weeks ba kono one fa is now so we 2 week 2 week na wayi 2 week it's you this guarantee 2 weeks oh jawas o say 2 weeks wayi 2 weeks e dey si wo we met in 2 weeks ze baisam susumu abaifo tata wo de a udana na Joshua Barnes pia etisabre ye nyina ya nkwane nkwaje oje ne fa hudie no timesre se wankasa susumu ha biada ye na wotwe mienu dwumadie nkanya nsom o hewbo ko na kwanye oje ne fa hudie no ehe ne ekọ atwema twade Joshua Johnson na ne dwumadie bi kura edanso ne se oye emergency eno no tumi e ha no o se tisa wo se wa brabo te de ayi o twisusum no firi mu obusu afie akwesi mabrabo aye no abehwe se de na ekoso nkoso abrabo mabrabo aye de wanum onum takro mu ye busa se de na ma no de ya patu ana woka meka kwesi se na mama nyame ngofo bi pa omu ase eno sa no osofu Joshua betima hu ba bi kra suma ne firi aye tete wa brabo sa same odidie bi onye kesida de na ekoso sumi be na ensa na kwesi ntu so me Monica upon so sinema okay da bi onya dia so sinema so wa wo sha utina so na wonso so wa da wo sha akra so susu mu ade bia ye come mountain of victory asafo etimesre say prophet Joshua Barnes who ma sem nyane last stop ne ho etimesre say emergency no de tumi on pe onkoso on pe ware on pe yiedie on pe wo akwantuo na afa ya fra no ye de na chiwade aka no atuma cha dia Joshua Johnson
ɛhɔ ne yɛkoro ɛti mɛserɛ numbers ne ni 0540 44 70 00 0540 44 70 00 na nyadua ɛba sɛnta no yɛduru mesrɛ wo ɛkwasi ɛhɔnom no ɛhabama ne no brɛ no tan ɛduro no nyina simple nyadua ɛba Mr. nyadua ɛba Mr. ɛkyerɛ sɛ yadeɛ bi aba a ɛdua ne yɛkɔte abena ɛti nyadua ɛba Mr. se ɛkɔ ɛti di adeɛ malaria fever jaundice fever and malaria different bɛn oh malaria no unti fever yɛ dɛ fever no ɛno na ayɛ sɛ wani tumi yɛ kɔɔ ɛna malaria sɛ malaria ne yɛ ntontom yadeɛ ɛna jaundice akwasidi asɛm na akɔfa brɛ ne nyinaa yɛ nyadua ɛba akwali kɔ ɔno ɔmu yɛ quiz ɛne ɛsɛ jaundice akyi wɔ adeɛ na ɔhu ɔsɛ mahwɛ a yɛ kɛse ɛno yɛ two ɛtumi sɛ woankasa wobɛnom aduro na ti di adeɛ madeɛ ne fever jaundice nyinaa bɛdwane yadeɛ no nam mpadua hu ne yɛde ban ɛyɛ nyadua ɛba Mr. nonom bi na ɛtu asɛ mfama mesrɛ tufoɔ meyɛmɔhwi neɛnkɔ KNG Heba Mrom Abidjan House saa nso na atɔ nso mu naako Kwanak Heba Ashtown Dani Heba Mrom Fredmens KO Habme Asafo PFA ɛnso Watafuni Road mesrɛ wo ɛkyerɛmu bi ɛtra so no hwɛ nyadua ɛba Center Penninfor 0558 5658 90 0558 5658 90 Alaska Star Enterprise home of quality fatwa an original wallpapers. Yes, for the papa there. No Alaska. Different colors, different designs. That's right. So fear worse, you know. You best see so I bear for Kwanswa. Alaska na was oko. No. And Kobe be Alaska Star Enterprise. Home of quality and affordable. Fatwa so I didn't know when you wallpapers. Ghana #1 show distributor. No quality on original wallpapers. Because 1 year ago. Alaska. Oh, Hefa. Omo work Kumasi Adum. When the boss from the dish anymore. Unim Rampa. Omo be Prudential Plaza and so. And cancer so Tiptoe Lane. Second more. Number no. Number nini. 0554. Simple. 11 4878 0554 11 4878. Come on, Mama. Young call the Twasso. Amuzu Eba. The police doctor. A baby. Now you're going to take go get rid of one yadi echo drink and cabby. You were man on the problem of what can you know? I did not cook back what to one. There, my own Timino, you didn't know. I am Muzu. What do you bear from? Obey one pair, dear. No, Mamma, I come on. Not as the daughter ham, a about couldn't be another more day. Home one number, one ever call. There was a paper or two. No, we also don't know who's charging. What me di, but I go back. Since you're not Jenny, Dr. Muzu, Dr. Muzu back here, friend 41. Berman, a muamra, bed, your friend or ding. Isha, your bema, dear Amana Cassie, and your friend Yirima, a bear ma, Tichimu and I am ma. Anna, which are the boss were no Jim Peche. I said, Cocono. I know which one I did. I say, you're here to do. You're a here. You're a cover, the Abaca, now the Cocono. What a cocono, hey. What did I say? Here to do. It's shot. You be fro, you be my back, which I tinted and your friend. A chunk of go, tinted. You must be. Yes, you considered your Yamanesa Bemo to me, sure, Benny said. Nina, so who's your Najina? Yabemo, Drobia Onoma, who should be a pica, so day. A do the other night, as a pampa. It's your Tifa, we have flown. I want to buy your boy. I'm not on the way. I'm showing you. I ran about what I good man. I don't know good in some more. It's Dr. Muzu said, on the Muzu Galibitas, I beg us. More than be there for sunny year. A Muzu care her barbitas, and also a jasso. It says you have stomach ulcer is raw muzu care barbitas. Sounds na muzu pee about Mr. That's what jasso. Yabinum, when I'm here, Mama, you're in a bed. Your number no.
0247 0247 77 67 67 43 43 0247 77 67 43 Amuzu the penny doctor or Tafokam is a Mauji yo chalo any yansafo okay offer ekuafo no wadwuma nkoso wadokua dada won sam cheche wo de sra wo de che obi abaka so na won sam da brother nante mo yenye wakuafo ahene nso dabi ni sra wo so pese ye wakuafo ahene dro baako farmers day ye die ni dro baako 7 December dro baako abamu mpanim fo dro baako akuafo eda bai dro baako December empa baako pe wofo ofa amakuafo nyina di ku fudie na se ewurade chese banche bayire mankani eburu bayire ebe bototototwe na kokko ni atosede etiadan ofa mesre etufo yenyina ebia na agrochemical shop unya ofa bohwi na ko bika kira agrochemical shop na kwagini do so po nchemu bia no frɛ wo mo 0244 233760 0244 233760 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace and yadu ono ewo kubase ya udu ani chiremu a se we bema oba bu ho na so de okati oba trase twa bia oba ontra da eno India Doctor ofre no love me alone obedo no kwa obabu on ma se bia mafo na ha mu gine dwi no abode na ya si gine dwi no abode waware enso amafo dwa na no ba ku obi ka che wo se masa na me girlfriend no me na jadada na no me friend na me de minim hwe obama me wi mu wie ade che me na obi kudi nkoma ya se again waware kra nche se wo de abeche me kwa okay wo de abeche India Doctor wabo fa otimi nkasa obi awo ba kra na wada otuwa hwe so otimi nkasa otimi nante ayenkuda obi kra oda wo wa se abaye ne eboboto nam enye no kure oboa ko India wanyina che abaya kama se otie na abaya ba ha se wo tena so sore no adwonso gu yakoya mu a we ni India Doctor obehwa de kro promise and fail sege ide bi ba ma se ko no ho ade afede na adwuna sa na ni mo se watonsa no mu ntentan so abra mani bi so hwe nsa na fe love me alone obedo no nko a mo eti akwahin India Doctor ahenema kokobin 18 kuma se ahenema kokobin Masi no bo ase kwantempo etemu bia no of India Doctor 0240 45 36 82 0240 45 36 82 and 0208 29 7825 0208 29 7825 na woni mo ya adwuma ya wada efiada ena memeda kwasiada enu achi no besawo wo how bia apart from now we nyina no yenko ba bi foforo demom me no kasai mi akasa no fa asema de nyina aye ne nisuo ne nyina ne se onu de wo so obebo ne bra bia no ne nam ne ba bi asumdwem na abranti okohia no peso ne ware abranti ne ho afa semia na ho fa no aye se Jesus Christ semia anasa nkoso ahene akwasi hwe no anya mpesetia me assembly kwa mage mu sase emienu ho anna ne boy ne sen oba no vase mama fabi yesterday what udeka me ne akwa emienu ho anna boy ne sen akwasi hwe no anya mpesetia na mnyeni perform fine me wo hwe me film about the asana me honya phone ahwe me film apampam a akwasi mnyeni perform no vase etima mimi so me be ko ma me ko so hwe won ma ko din komokuma bi na ma mimi so asem eti ansana ushi abrante ne kanyame so no kra na atiefu adofo ya sofo ne akonfo nyina atiewu enum na abenye wagie no ansana hu abrante na yevanse one mema be se na atra ozi menka manenka akupe
Ononkwa. Osi. Na virgin. Na virgin. Ya ko said you so minim no virgin. Said you ko muntam no. Said you ko muntam. Na virgin. Na virgin. Na virgin. Madam bu bi na virgin. Na mencha na nanchi onye na nanchi onye ana woni na dam bi na no okofa age wose mata chesa me girl no opem madodo no say so pedi on pem mada abo de atuko ene eya wa ya oyi wa de ato no le ko ma me ko so ya ma ko din ko sabre o man sabo fo kwasi bu afo on na ye ma me ko so hwe ne kasamafo eti sabre ye ko ma me ko so hwe o ye ko din ko makuma bi ye wia na fe ya beto aso ne bisa se eti sesei ye ko ben kuma na ye ko nifa asemu ato niami ni aba na me wo faasi kwan ba ni emfa so na brantie adwene ne mrafie no hu se opompo ni dofo ani akwasi yeah maame ko so he yeah wo se wo nsempa bi ka kira adasa na mom nsemi nyina gu tatrama so yeah e ko so ne se ye maame ko so hwe wono ni nipa ba ko a owa bruchi na ade a maame eye nyina ne se wo problem or how that journey say dear Insure FM Edin yesi Ghana Ewiase Mu bia to wo boboano emfo ne bia wo yedin yebesi bia amma no wo phone so ni hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be mma no wo phone so si akodie mu nsem edwadie mu nsem anigidie mu nsem ananius bia no yede bro simpro pra Insure FM day Maya adwuma akodru lentil ma sidan na wie akodru lentil me kakra na asa ntemse me kwa akọ me kakra ba adechi ya me ba ma bedru ne beda aya omadwi dan ni nyina to agu eda na wusi no ya dwiri ni nyina agu ana omadwi ni nyina to agu bedrooms dodo say 4 bedrooms ya wom ya dwegu ni nyina edwu ni nyina agu sani zendi ana odaruma ekoto asase ni wabusu epenyi ho no na ohene ni so nti ya to asase ni wie ye be ya adwuma so ohene obia san kan kire se ohene bakuruma na ya mbra himfi obia kan hwe nkire da ekosa se adwuma ne ye te ya adwuma no ebeduru bebi obia san frɛ ya nte hwe eno ase akwa na omabu atu agu okoye no ya bu udana atu agu ni nyina mabu ni nyina atu agu na ubizam no ya se wan na bebu ye ana odaru ma be kwa himfie hokobu sa ye no mo se nanana na butugu eh wa hinina na fa wo mafunu be pa chwa na anasa wonu ankasa wo fa wa bot no di him dan gui ana odaru ma min hobi be bi nim kwan ofa so bui obum kura blog no top ma no wasa bumienu asa ka ho na ohine na ankasa na koye me se adofo mon ko Facebook live na mon hwa branche ya ni di nkomoyi wonu ankasa titi ni mo wiram kakra wonya ye si wo bo ni sesen eden kaplan nso efepa o na body wontim eda bi se obebu a media 7 pediasa on da bia mekana na agemu na ya assemblement di ai assembly ya mramu no so obi de blog ba ko posha form ansa na be yi no this how the nipa ne court trade nti a woni tumi na wo si dan ansa na court ama tumi se kobu dan no enti na di tumi sha ne se kobu bu dan ne tugui pa chwa na nyabutreu na bu dan
na ne budan be abusu panyin na to asase no maaye no kotokose odie asie firi menye na jese abusu panyin ana dia asase no maawo pacho ana ahya ase se wusi dan no pacho ana abusu panyin no atieni yo amamre ni amane kwan so se abusu panyin ni ho a wo hene wunyo bia o sana tena utimi medi hene eti wo hene abusu panyin di ni besi ya no ana wabebu dan ato agu nyeza pacho ani ene bibi besi wodi akọ Facebook live na ko hwe branti ene ni di nkomoyi ko insha 104.5 FM live Facebook na ko hwe awurade Paul ya mi ani kan hwe efie no na siwo ene si adwugu ya de aye fine ebi kra blocks no fra branti so meyi na de a ko beyi blocks no kwa akoton ya dwuru dan agu ya dwuru ana ya dwuni nyina to agu ansana ye bedwunu efie nana mo hene live no na fe be he ye dwurugu ye blocks ni nyina ayam o man na yatim na mra wom bema ana na she obose ana se nyame tiasi no anya maaye no adna difo ne mpanimfo akuni ya mintini edi asase we so me no kasai dudu abribie santimawra me bodi ana mama muso ede me mfranto man kamekwa we kura no me shabatim satare ma shase biebie batim so yewra wonkwa so santimawra ona asantimaya ne dia o ni tumi no abubu ni tot wasi sabi mpredi asa mani no etimi hwe fanan babia tasasante etimi hwe babia etitumi no abubu ni tot anu ode saa wa hene na woto asase ni fi na busha pani no ehwa no ode na si hene eso ayo hene na busha pani na wi asase mpo na busha pani we dia mesra mabu nkotodwe ninka za asase no wi ada na mom sampampa asase no nya kro no de ne ato amame na sifie wo so a anyo be no bi gina so obebu dan na mami mi so wasase ne nkrata no hwam na sanye inim sa santimam teniye asantimam na nanom na won sase utie anokra na na san bi afa chokrata no modebre no Ewiase na ngasa eni so ntabusu panyin san mo hwe Facebook live mo hwe mo ankasa mo nua ba ma ya ne di nkomo aka wo bo ani said ya dwi dan nafa wo de ko Facebook live insha 104.5 FM na ko hwe wani so ade atantan sam ayada na yada ya no an se kra na amene na mo mbama ni bisa wo so ohene ni signature ni so Pacho hina na nkasa de o ma san ya ma no be ye nim so no nkasa na san ya abusu panyin na ma ye pepa no nti enim so hina na nkasa san bio abusu panyin na san ma no o ma san wo so o hina san Pacho abusu panyin na abusu panyin so san Pacho le mo mu no de sebe ya wasem be de no as to say you hina na signature de wunim and ya no kra because who his signature da Pacho David na mami we ni say krono osi aben kwa nwoma chichirwe Pacho hono na wasase ne wo Pacho mo na mi misaw apart from odan ya bu obi dan Pacho David menema me bi e fan for soja ni bi o America ono ne die su abrosan o man tuma mbusa abrosan ba me die ne die o ma dwuni nyina to agu na botre ma ne ya dan onu kunu o America o soja ni we soja wa America o soja wa America edia ganzo ye wiase soja santie entie nyina ye na botre we soja ni wa Ghana we Ghana soja ne bom so bi wa Russia Belgium Spain mo ama no ni titu mo amu je Facebook live me chamu nyina wudi soja wa amanoni a we wiase nyina soja enu nti soja ni no ne yire ne dan de ya mu Pacho David na wo de ne yabu me de ya bu atu agu awurade me ya ja tum se kotokose edwabo nyenya hiani na ne mayira ebo nyenya hiani ana ne mayira me so de ko Facebook live insha
104.5 FM na kɔhwɛ abrantie sɛ bi mpɛ diasa woyɛ de adwuma patwa bobo ya na meji utwa bobo ya patwa abrantie twa bobo ya sa bobo ya kreduruma bi nke bra ano no atwio woda so twi patwa am de sitwi titini mo wiem abobo ya driver atimi akwasi fie figram fie antamwe tawuli de ma do fo wie bi ko Facebook live na ko hwe timi asi fie 4 bedroom flat ya bibi asisem hwe ba bi afie no adru mo hwe Facebook live mo hwe ba bi afie no adru ya mene wo kasa ya dua to agu kwa kuma to ye mate nana nyame bedu asema ma nana me hye wo se nyame obanam yeso no adu asema ma yani akabia bomu yani etie yansa ne akotie binom nana ye di sunsumu nsempo na nya hunamani ana obi no bedi nkomasa sabi wo ye wo ho anti ye tawani ana uti bibiza nana me ti bibiza ba die sa na me mehu ise kamia se wanya adwin bi se jama ye ho ho anti wa hwe sana be sifia duru sampempenso wei eka obebo wodi amese ko Facebook live na kwahwe mesi ko Facebook ana de oda insha 104.5 FM kwahwe abrantie yi bra wodi abobo ya eba akodum pempenso bi se sabi mpedi asa obi di tumi di bra owo na no ntia dwiri da na gufom asemu ye nyama ne nka da na anu ya tifia na otwetwem maami bi ba se wo hini bi age no ni sika 350 million sade odi kusai no di sai ya asase no wamfa no abaye ho nkata ama no ye kwaye asase nipa benum na ato asase no 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 yagusu di abaye nu ni trum asante me wo wura mu soya ai na me nananum nyuma pom be ya me ba beto so unya akonya ne tra so a asobratia wura de akonya ne ma wo pese wo man mo nyam ebe kuonum na kuoma na hye wade wonya ne bia ka no nananum bi mu gu nananum ma se adan ya no ansa na me be ma wudi onim ana kro tediem ha bidin komokuma bi aba ne yewia me bedagno so na sentia ya ba sa no nana agama mpanimfo bi ayom ho ano so mo nyom ho ano a tieniye nananum bi so ma menhia kɔ no aye huhu asi ewura jamo mpanipa moboa wo ko ase be ye kro mbamu awura wa ya asem ye de anim ko ya be fa so a ye be wura ho uti kube so wote hia wasi wo fa twede so be si fom wasi me ka che o se ye hwe ba bia ofiri ye hwe kasa wo kan ye hwe aduane a wo pe ye hwe wo soma wo ye be du anim asemu ba bia wo se akobia no e be ko abusuapanyi na de asase ne ma ye nim sa de shibushia de kan abusuapanyi dia anu nti sa wo abusuapanyi wo de asase ama no antimi no wura ankasa anka bibia nkyere no ama Ampong, near Yirifiampong, Niquaqua Brampong, the ship pipa, within Pintis of front of Frost and Pinti, Matamaka, Timothy, Mefrabo, Clothing, Kasuaba, Gay, I don't take a million Rabo, just Ramari Demono. And now we say, what's a da? Yeah, on Mantam, we are for tinting grammar, woody dominating, and the Mitra Quantinting, Bokun talk out tinting, and limiting about triple Fiano.
Ewiase Mu Nsem edoso ampa me no kasa wutie o number 1 akan radio station Nchira 104.5 FM radio wutie Ewiase Mu Nsem mesraw dwumade yi ye ne edi susu mu nsem ye ne ka bie wo mu ye na ye tie ansa ne akotie binom me no kasa yi me an kasa me ofas ma de nyina akosua pokua atimani metenten so na kosam na benedie ne hawa na mu nyina ne se afei na nyame adama wakohia bema kopese wa no bema no ane no di ahia ba komienu miensa tedi ka bema ne so dae agrantia 10 gram bia betene warning say hey me yire no janeti die ti se kwam do be fa so anso ha ebra to so mienu sa bema kro na oba na tuo atwere ne kon wodi abo branche no wo sawo meku wanya no a janetri die tisa meku ato atwene kozia pokiatia aye nisuo ne ma metia wono nsusu wana omo kamafo wana omo jefo akotia mama idia be fan wati edisese tiefo adofo nyina ya krado eno kase asofo nyina etie ya hafu ahwe dia na wo ka kire mu abe na apa fie o na namba de sesia de mihia oje senya be ma no kwa na be bare me a because me hu ni say we na start san e beto aso sa nti be me be bia obeja me ho mako ti se le misrem mo ame mihia oje pa na me no ka say in she riot fan ogoro ne ya ba ko peja manso wa ha eja asam no na bram ho no otum ntini sai dedi kama mama chiefo ina mo majo na me fese na mu ina mo nya mo sitem se nya me adomu bia obi a ho ye ya na mo kan se mo na mare ho se abade ne ho afu na ne ho afu ana abade ne ho afu na ho na ne ho atan ye abade ne ho kama ne ho afu abade ho afu na no ne ho atan kesa mo ho atan de nware wo mu ana asa de mo ho atan nware wo mu wana bo bia ne ho atan ye obia wo nyakopon ade ode ma no ebia na nimu ohu but ne to ofe ebia ne to asa but ne boso efe obia wo nyame de ma no bi ko ne tuntum kra no e fata no ebia kokko so e fata ne kama e wo nyame kopon abode ne mi nya ba yasem kan se ne wura ko na ko beku no ho so bi ware wonti wanya ware na ware nti beku for what aware be ja ware de ko heaven dabi ubeku awari nti obi awari ni ache be ma de sika atwa ni me ozu ene dey awari be ma tutu ora bo ni pau okuru etu awari a na ye den disa bibi memwa ni wa awari ni wa anwa na eyasam kese e manipa awari ebi wari ebi jai me no kasa na ene ebi jai wari ni sia isham no kasa ebi jai wari sia me no kasa ene kasa omo mu tie ye jesi ebi onuma ni kurukura pefidem kokwa ebi kwa na yiri kwata pefidem ohim ade sa we de ne to ache so ne to achara ha ana modo mu to akase ne tunisia enti so wa wari a sa wari no kasa muka se bekumi ho na me ya pa me wura ho na ya den afo se utiri mu da hwe me si obi awale na yakunu obi awale yakunu ai akono wa what is subject so ano odi yo ba ni titu honum tabo kra ka entwantem sa ututi de ka se twa enche ana si obi awo ba watete ne kama ama na nyini wafa no udino wona ne da wa wie zo wo asa 20 eja manso eja
se me si won ne da oh da me bo tie me se honorable when you general assemblyman you honorable oh da bi asori kwa kan to sabi ana so here wo ja se ya ka to sabi ana so here when o se be ma ba no atwempra ade ni jaw free o ka se ba ware wa ana de ne ha no ebua be ma di kan ne dai no mo da awran so mo da kondo ro ana kondo akwasi bafo ebisa wasem bi wona ebisa wasem se me masaro no mada asofe beneza so bien obi musa bi nkwasa asem sa oba bi anka kwasem ne nche sha asofe beneza wase se ubusa oba na kokko ware ne beso ware no na busa se na me mado do se no ada wase sa kwasi we die ba bi no ogoro so die na obisa no ende condom anasa bro oba o si na no wona se nye kwani so o use condom na ro condom na se bro oba hwene nim na yi na no na ya nko Sebema no de kondo ma mo adwaman. O se ro. Ai, bema no de kondo ma mo adwaman. Kondo, mami, sebema no de kondo ma o mo adwaman yo. Ni se bi ama. Ya le bi ama. Obi afan ho di free. Nembam, wono de no de road ya, o ba adwaman. Enyi akanwi, hono maka honam. Ensogun. Ya le timi ba. Awo timi ba. Ni se timi ba bibi timi ba eti so no dan rodia o se o se send podcast so ba ware dia na ke se o be jeni profri ni sam ne refri ni sam na ke se ade ni ware no ko se aware de ba ware obi a na ke se o ni mi na ko brawo ni mo aware ni sunsum ni die o ma me jeni fa ne nko eti se o be makro no o jabe o so de juma sei ni bibia be sei ba me bia no wonu me kan papa me no tia sei wo me pause akoso bisa semina me sere so wo do me pa na bibi se wo ho na amane se ta ho a be se me pɛw how wo do ti mi je bija o wo ta ho no we mi nu ko ke de ba ko be dia bro ade da ho ehu bema bia no opehuo na wo ba na wo za ka wunya ne ko wo bema ko fo ba bema ko fo ba oba la se mo Asia wo ne be da ro o be jani e do go ne krakra iti ni krakra ni na ne se ade wo ni de aye se wo mo di po obi betima tu ade na firi hu no so bi tu afiri hu ama wa okay bema bia be no be da e so su condom condom do no wo betu no de free wo be nya tenka o mama ho mra nyansa ni wa tenka fili no na condom na opo asundie na bema ne pa na ho to paadia opo ye mujutu ade na je kire ho mre di na chi no enyansa yesa wadwuma wo ye obesa pesika asa kwa ko ye dwuma sika ne besa hye cause omo sa de no omo sisika omo kan no mo bofo beti se sika no eye hunhuma de omo to ne ketu abi beti bom ne mo eye senyama mi de mitime ka twese sofu bi momoden ni enyu onyu film mitimi mo na ma to sa akoya sa de ni pie no em yesa wo de film anti sa di hale na fa so bi anko so manti so akofro akwase wo kotu bi onu pa ese ka de ke film manti so fofro so ko kai de asro ofro ya na kwaya de na bom ama nsabu afo akwasi bu afo asem ne bra mo akwasi bu afo de on ba ka so pen wo de ko akwasi bu afo ba ka so pen wo se akwasi bu afo ere ba ka so pen ba ka so pen amaro on de so no wo on wa bi kabo Onga, you ready to Gazinga? Some jokes are very expensive. You're funny, maybe in the agro. But it's very expensive. What do you say? What can I catch? But you can say. What you say? No. Out here, there's a good idea. You're funny, maybe in the agro. What do I say? Who cared the agro? It's what we ma. Oh, ma, but what radio so yes, why then I was above because well. Oh, you don't want. I
me na make obi a omobodia me bufu jama so me dey kan so what me boa omodia nti akwasi tell you true now dem catch you say some jokes are very expensive what you answer wo kan di agro but obeka wie no unim baabi e be kwa akudru ababa wa aba otia wonne case aba wotia wo see oba bi say wo kofa no a usuru ne niema say me ma try be careful me mitimi wi wo so ma me geda wotia say o ma me girlfriend bi ada ana jama so we bia wo ba open me mpe no de me so mpe no so mpe no nti yo nsem bi ho a ye mfa ni agro wo so ka di agro but baabi e be kwa akudru no wonim because any modern Ghana and it's a Ewiase na kwa na enyini asema wo so ka di agro no obi be fa no asema aye den akwasi yes me law master say man fa law ma we nye law obi aka say si abaka law we law assembly I think law assembly I think am di no kujina court o say o de ka ba na say odu main road fa na say obi onam kwan ni su bia abodam timi fa nse onko ani nyansani a wona tikata toma okay you better kata kwa o better me kan say me fa na say jama so ejama nso ayere fam na antoni patente ko me se kasa wo meet ba yo 1 minute ai so me ma 3 minutes dia wa keka ko no nti aka 1 minute yo no problem dia me make nyina ne say Ewiase bibi e besi bia no sometimes e nipa wonti ase obeka se wo na say ababo e no ho fe oyo ba sire jama so kan so kwasi bo afgo me pema akoko me mpo ba bia tuntum me sa na nyame abom me tuntum kokko na me de mepe to ye dan akoko na mepe atano so kire se kokko bia no good bia esire bia na yeska de esire bia ni wo yesika it all because we say it all de wusu na me na me nkonkofa o to kwefefo but near ha no what the problem na about am pekuru ana be pekuru what the problem na aba no be on what the problem aba na fe me kofa akoto mo so na minim de odi akiri ba me de me ka che na ne se be ma na okohia no na ye na adwen se bia o aware awie bia o me no be start counseling pay but an ware amaso but nyina obi atere baby obi anwuye e start to talk to ma but amaso interu tete okun ho ana na bi utu wanya mfie sai obi 35 years no 30 years what do 30 years kra wunya nruye wani abre ho ana me de me kan say nyame bre nso ya wadwo ye o se bibia sey bibia nsey hwe said na jama so ka no obi ama no so asa atwe na yoko so ko mountains o problem no mountains na ko daddy the god of mountains and to me any say problem na mfiri so dia betra nhira ife nyame o te mountains wona ayese yekohwe nanim yekotwe nyame wo bepo bi so abutan mu se bepo so nyame won te mountains so nyame te mountains na okọ mountains ro mo yesi nipa eho kro amafo so tete wo obi okro onya adwuma nye obi kura jano obi so bawu e chew se ho no eho nya nkwaje bia te me ka chi enu abayin se me de encourage am de share se madam o branso ya na de besi wa brabo mu anhwe ya beka se de brabo nsabu fie Ewiase nyina wonko na bonsam so ediwachi obi problem so se wodie undu ba bia aware do se na aba afeli mama be 5 aba so be waro woni mema bienu atoto ne ma se nka mko ware a we di ka ba anye ato anye ya na me ya na ba no matter man dwiri hu bebre fa ne se si do sa spiritual marriage na wo kan de me nka se nya adwuma etimi adwuma me hu bi dan koso ma ka kire pen na me ne ababa obi etwempra abawa no ba me fie ba beda
menene baby meda hati me hwehwe but da bia me so na de me kuga ni fie na makoda da ho no ma ye de be wi a mabɔ first one wi bia me da ho me twɛn na wa rest kakra bo second one hobos be hu giant man bi what dress it say obi a obɔ wrestling no amamu one say unim say be yire na ane ne da ho eni agwasi wa brɛ so the whole cancer man for me susu wrestling fichira ko mebu susu wrestling na mebo me ne ba konto kwasa anti eto so 2 times ti ade achibia na obusan say unim say wo susu mu ntokwa bi a woko ana ba ma bi e ware wo susu mu ana me ka o say ade na ma chance me hu ba ma bi o ti sei we giant or dress it say obi okobo wrestling giant pa wasi uka wen mema be for na akasa se wi ache me spiritual marriage eye adwuma but me catch me nua ba ne say aha na odi aba na to betwa but mo onko dwene ho say aware ba ko bi e ba ya anyi ye no sabi adibi won so kra ba so awadwome o say bonsam na eye osa but nyame prepare odi akwankunim die bi ho hwane obi akwa aware ndu abodam ana jama so obi di so aware di so to be mene utasi ye twa obi bene nti ababawa wo ma say wo ba na wo ha one say to bo ase agwasi me do say why agwasi me do say be ma bibia ha demo mia kasa bidia madia gina be ma Samuel Asante ba minia meet me no asem ne bra mo no me meet me no ma me di kan say minia ba ne nkran ne age no to me kra na say me baba no anka maka to say me nso aware. I tell you the truth, because as your age, no, said me bisa was in be a cancer see no, my life mono, mo ye nipa mo ya kese for mo sum ye mo kasa obi humbi mo ni jimo ho aduane no mo ye good ahoni die mo ye good enti nipa kese for ene ware mo enti medical to say tobo ase because as to age no nyanya 25 years kra usha dabi so usha because oko even university kra na nka bia unwie ya nka ka craft na be wi your service abaye adwuma abaye complete to yourself inti aware asem no ye nka se nye batobo ase twen what did ye ka kire no ena bibia nkyere se wuntimi nware bibia ni ho e kire se wuntimi nware ebetimi abase enema no ye mienu ebetimi abase ade na ukoye na be ma ni hu ye no be ma na ebetimi abase wo sa ade no tiniye bema ne betimi abase bema ne wo saade no ena wo fight against you but one timi anka no ena watane asem no ebetimi abanso se eyewa but eyewa nso a me na miti asem ne ye pa yesi yede yaso tie ne de ni fam eyewa nso a enya bema we nkwa ne bema ne nasia first second third tiniyo enti ena sese no asofo ne bebre no eno ne ade e dawma no o spiritual marriage spiritual marriage. Now spiritual marriage in the can undefine said yet on to define it. How many? 24. Yeah. 24. I don't know 26. So 26. And you know, on to define spiritual okay, spiritual marriage in Oka or more catcher on cry moody. You are the age I will sue if you're deny. You are the age so be now. You are the only be now a foul. And you will be when you bonny or cassa war and who didn't come on your be no what down, no what's I don't know, and I manipulate you. And tell me, dear, some no more bay or mocha. And to be so come to him. Minimsa how the aban, a dear Yaminti, when you found who what's it? It's soon to me and solve problem. And now, the ponosaur now coeno, a hunter say, honor your baby aqua, a bitcha. Even believe yourself, Joan Cassa would say a dear way, and tramiso, na entra so. What did I make a trono? Kamakuma to him, and go so, medase. Men so medawase na anazamno. The Nam Council Bano, Miss Yow, Ewiase Mu Nsem. Na Krani Bia Batna. Na Kosam. Mammy, Yame, a better children. Mammy Krani, Missing Yam, no better children. No, Mamma. Sabre, me mame adwa santewa no kasai wo asante achem fuase wo tie dwumadi e kira so nkokwan so na mame na no homra bi titia na no ada ye de to manim se abrantie bi atwa bobo ya
atimi akoto asase oyɛ si wo si fie no no kasai ohine bi de tumi ahye ne nsam de mra ahye ne nsam akobubu dan na to agu me kasai so asase de otoy de bisa se ho asam akosi sai me no kasai Patrick ani Ali omienu nyina wa ha na ma me na no homra bi titiawa ensam ayaboabo no fi dan no na no fiada yanu bobo sasam wewu ya tuwa na mo bia ya bisa akosi sai bisa yi wasum na kwaso ani entra na abete ho nsem say ya malaria fever wadura ni nya dua heba Rodium India Namidia Mon aya haban ene dwuma bia edie Saudi ye awo akwantuo promise and fail wadwuma na aya basa ana wo bema na wo mema yo aya mre ana so tutuo ne nkumabo a ene ehwe the healing trees of 7 stars sa wo bema no awu kodo to ye nwan mu amu abrochire a awo nti mema yo ekofom wenya abosonson aya haban mu nimdia nyamede adom won se wo hwame a subscribe na like the healing trees of 7 stars etipa number no na frɛ na wo ha nyina to betwa yo ahwefo no kwaba the healing trees of 7 stars ene dwumadie no ahaban bia ene dwuma bia edi ahaba o hwei sa wo yoba na watini akoba bia so kɔ wako hospital bia wo so kɔ na still unya wo a wo ba ya so ye wa ahunu ye wo aduro bia ye de be frasa ahaban amawo asa wo no mu a ayire sukura no busummienu obanyem ahaba wo hwei aya haban a yididi sunsumu dwuma bia se okopa dwuma na yemfawo se waware na problem e waware anim o haw bia yesunsumu dwuma bia no ahaba wei ye waduro bia de fraka ho a problem no atubetwa enkankan no mo mpese mutu kwan no matra kwan ye sanyina bia no enye yiye oba yasue ya aw akwantu be mre amam enti de make a choice say ahaba we ahuni yesunsumu no betimi aso wo problem no den ama kwantu be mre kora amam mentena fie enka se me hawe de o eye normal onua wo yesa wo ha ho tuanamon so a wo hu sakai wa brabom onua menye wadwen se wo babosom so we ahaba mu nimdia nyamede ama wo ahu esa so waka se yeni duaba no ne yefa da haban ensa yade saa esie ya uhuni yade bia esi asase so a ebasa ase ne ho ban ema akwani yese nyina mu no edi dwuma sonko asase ne so se wo asase problem anase wato asase obi gye fi unsem no esa se unnim ehunim de enti no ebisi wasase so na so still ye gye asase na fi unsem bra na do hu faso ahaba wo hwei ayemu mmema se bi mmema yo ewo fom bema na ukodo kura to a oba e betutu sa haban ni ne yedi ewo afra amawo na wani beje o mema yo na ekofom no a page ni tie na street stars no e be page ni mu agina ho cheban amahu sampa the healing trees of 7 stars omo ye great mentra ho ema mo so dwe ema enyo yodum to anamon sabobo ya ni abema photographic amu bia kinkan amawo mini ya na o hwe mi no subscribe na o subscribe a your videos ni bebre a o hwa obehu sampa ene ntro na yibi kirewo na me no to nchia se o ha bi eda so se ya awo se ya ubema na ayemre se ya kwantu mu asem se ya promise and fail se ware mu asem esunsun mu asem kwan de me se obo se oba wani je bebie peye driver ho obedini pa wan sinifia wo dia me ankomra na mo mi din komo kuma bi me ko Dank Herbal Complex Limited Dank Herbal Complex me so aya sanyina so ni fie ni wo fa pem ni nyina se Dank Herbal Complex na ko duro na aya de no anka eyesunsumu ade branch family person bi ma edu di ade be pe confirm eti samre mi ko din komo 10 minutes meet dupe na fei ya toa branti ya samso kuma to ya msi bibia be fine doctor pan open yesi me kwa mi nia
odiam Dennis ba ko pe kama adio say yare e wo kwan fa so ba ya e wo kwan be fa so akọ kama nemum haban yatini di onim sa ubowura kwa ebretuo ma haban no mudi nkomo se nyame fa dom ne maawo a untimi hu sansanso se koka tweta ho a wo yare twa sei ne beye di se nyame di adom meet du yeni apom de nkomo me da se menua be ma Yakopon ohirawo Rexmo Hotel, eya hohojibia sonko asante montemu ha wodi kan eba no se yenkrokro hoho odihye bia wodi obu me patran Abrand abekoi eba bedru me so no ena me hunya onko so ntoa dan ne so esi kakra krampo ana yesere o se omumboy kakra ana o se boy o metima boy ne de ena yanko se yetimi si kakra krampo a yeyua yakwa yakwachi lighter afidie ohone die yesi permit ya be ayinansa ana yesi ampa yakọ back ana yakwasi kudu lent ana wasine skasa ana msiyo na yanko akire onye ska na ya saba to aso ana akire yakọ yanfansi 2 days time mi anam ko na dan ni nyina omabubu ni nyina tuagu me gina ho na me twa video na me se ne man ana me se one onhwa ade ana se ade fia o ka ho asema musidu lantern no na ye show no live o Facebook no I know ana me se otie nyabotre obu afa kura no otie dan won hwe pempenso amuduru ye me se ko Facebook live konkonsa group radio obi ahwe bi me damase na me nshamo dem mu de Consha 104.5 FM. Na question Facebook live on our YouTube Insha TV. Insha TV or YouTube. Na kwashe. And then I can wasam. And this is kaketu. And on the aquadanim. And then na echogu me se kwashe live. Oh Insha 104.5 FM. Oh Facebook. Na for YouTube no ko Insha TV. Kwashe. Sabi mpediasa. Uchi abobo ya me mu animtia sabe adwuma we ya dene aposifo achechemu gigi musika brane se de kumasi ya ne Ghana ha de wo de ka na mo ya no ni asem na moto dia wo pompo ya gina titini mo wiem si fie du san pempenso we kwadwiragu ofani wo de to aso ni se adofo omo hwe Facebook live omo hu fie no pempenso na akodu ya se si am no ka sei ya dwira to agu awiraho nitio yo nasi nti be sene video no ma ana o hwe no se na nye dan na omubu isa no ana mse an ehwo ana me gina nti na mse na ma wa hwe no no se na ma hu nipa kro ana mse sisi na me so me bedu na me hu ade na me twama o me nim nipa kro ye den obu dan nti jai me befie nti me befie a ye ba hu kwan aba fa so hu nipa kro tadi achi anapa ana ya sore fre sevia ne se yakọ na omabubu ya dan ni nyina atuagu ye nim adekudi ntina ombu dan no no se ene yemfre ochiami na ebia no no obohu nipa kro nti efre no se ohunim nipa kro ya dan obubu dan bele omu ana ko ya dan omu ana bubu dan chese ohono wanka no kro nkyere ejai ade achi na ya sore ko himfio nti yakọ ka asem din nyina no obia ni ho ogie tunso omo ana ye afide ya ka kiro mo se ye frisirim nti ye ntimi ye bibia wo ha ye ni ahoden so awo bibia se ye betima akoye sa adena etima boy na jesa mu yi se mu frisirim na mo kwa wa ka mu ni nyamba kwa akoye o mu krom nti ya ka kiro mo se yakọ nya botre enko sirimansa wo heye wo da so wa bibisa se na jesi ebubu dano na ka habe mu kroma ka munim nyambe sanity nemo ma hamme krom tina mzo da bi asantimem Ghana mem de Insha FM Ewiase Mu Nsem obna di woni bi asem ma no sanity
omno omdi mobrofo asem sanity de sunsu bi ni di ase omdi asem ne ma no sanity de ne nsa shabo ba ase na kwabrane te so omdi na asem ma no sanity tina mba ha sanity mo twa fufuo eye se fi atomato nkwan mu ate sanity yo mo kan de kasa e ka grusi acha orade so no afrem na nyi adura ami ntimi nya adum bi na 30 seconds me no mo nkasa grusi kasa ntimi no mo nkasa grusi kasa asam na awreho na chengene ya apo ne ya o mzogo anu ya farfar anya grusi anu ya farfar acha me kachira farfar ni bi onu so se grusi david ejo zani anya kasa bia ya za na zo ko fabe madika ga kachira farfar ni bi so nya farfar grusi timi sha me de ba timi di ada na muguni pa ni ma so ah mon fa bi nya se dia wate disa mo dia o ma be so mo mene na etem kon acha na mami misawo eti sese no muru no o hine buda no acha wo kansi sudia wa fidika ze we so onu na bu se na na buda no mu wa dance for bebre eh ni nu enu ankasa na ka hire na asase ne de abuso panyi na de mam sanity eh na kotokose akonya to na sabi uyo si ahene tu ahene ya oda de shibushia no a usi akonya na padie wonu nufu awankaw ni bube abushia panya sabe me no kasa akonya ato me si usi akonya na hwese ode akonya no be ma de wonu nufu a wankaw iditru ahema afo no akonya to na opo ahina pe ahina wonu nufu a wankaw ejemu ni nyina no se akonya no to sa na wo tumi o abuje company fo bi timi kwa jisika fi ohine bi wono na betra konya so nim na nsasa watonton no abruce ka oje no so a obebubu dan se ya o obebubu dan demo media sabre dia tumi a me wo se Ewiase Mu Nsem di media ye die enna nwumre ye fiadai me na me tedwa kasiem enkoso yiri kro bi su ma hene chikrom ni kokobra assembly man minimra timentomra media yimi wu fi asem se na nadia me kra me nyini so na buda no ono a media me se media me ne multimedia bushia ko nyina ni titru insra 104.5 ye yi wu fi mi asenya na buda no ono na bu na se sa na abapa dia ne metimi akasi su dia me nyanya me dinfu a kebi obi beka sema kwaje do betimi akasi su dia so be kom ubedu krom asasa abusha panyi ade na anya problem tisa nka asem we nsi da mu ya no sai bibi nka ma so mo kuranim em so omo problem ka what bibi sa sanity oh eurade ya na duru baby on man panim for say asrum ye du nyantokwa enwura mu nua nketua ene homa na brampa na busha panyi wonu ahine nka manya problem a kamu dia sabi mukodi pa na matiti mwori manyasa kamu dia kamu fa ho ben ya fa me aduru mu da to agu na je sika pam performance ya to so mienu pasaso na betu akwamu ine bo wo modi se benya busha panyina because ya kan na je ni edu ya je se benya busha panyina ofra na enko wonfa hey ani hara asem no woro na ni gafa krai na kan de obeka kire a chopa kra fasie so ofra busha panyina wonfa na je fra no bre twato wonfa abrabe yu ho no demu mesrawo ebi anyame ahirawo MC anya busha panyi wonfa sei nana hello Yera hello nana wada ma ya ma ne so kakawati wada ma ya ba wonche anya bone samre be kwame chechiware abusia panyi ade hia abusia panyi na oda no ne ubon komoyi amiti tie kasa nana wede wada ma mabuko toge imanu ansa mese
Bekwami Chechiwari Adijibusiano Abusha Pena Dano ni ano bon komwe Piao na nyamenton kwa na muache yeyi mpaye se adehia no wa na abekọ so asisi nkonwa ne saa because won kwa Bekwami Chechiwari usi akonwa entokwa bia nsi akire ane Wajuma so a wo bonti na me sa amna na minim so obegye me so pia na nko adamase pia na nyamenton kwa na unim Abrante bia friend Kwaku Patrick what ni din Kwaku why Kwaku Patrick abobo ya driver bia won nam krom won but us udi kaka ba ku bia na emede no okay wa hunu udi kaka so otani na aba no na we dia Kwaku Patrick oni ni nkita hundie dia na ekoso wa ben FM sabe FM asantema nyina etie Ewiase etie Ghana man etie na okiremu a o ma na asase bi na honkrata nyina nyamiada ama utu hu na mama ne beka ne nsa o sha asiesi wo si ne fie wo sie dulentel 4 bedrooms flat wo woni jari shem wo wana dwa ye shem na jana bia nyina hyehyem ya dwiri dan nyina atu agu na sa semu etwawasum Higher Prophet Joseph Mensah Masoli Fini. So, about how many months to do so? 1 month. 1 month. The problem now the buyers is here. One casa also said, Yamiaye. And I said, well, Bibia Pesa can crop 40. No problem about her name, Menai. Menana, Emeya. Menana crab by before I could remember one of her, so no Poleha. My first time I 24 years. Okay. Menan me kese afibia neba. Ena me ye ya nante be 8 years. Me ma bi. Nti na me fi se kokora. Ti be 3 months ni. Ena esa bai. Ti me ko da me so mo fe ya se. Ho okay. Ti me ko da plan so be 2 weeks. Ona ye yi me be fi. Ye yi mba me nanti bia na me kuma ba ko na ka kire me se mai bi ba Israel FM. Okay. Me fe no akopa no kwafo. Nti me fa me na no ko no ya de. Ke me ba me ba hira ho. Ke me ba no ka kire me se me mra na so na. Aha na ye jwara na banadan. Fa me ba. E ba so ma o ma mi duro. Okay. Me na fa ko kire so. Na be twista me samra. Na me na kwa me do ba ye no de ya ho ti me ye me ana mo problem bo me ho e fa minnem ta me kwa me da ntimi na so em fan say won kwa na wada dan ni mu a kwa na me da mpa no so e dan mu a ntimi na da bi me kwa na me da ntimi na a che e bro 5 years and miss me kuno you so calculator to ti me ko be 1 month no my so me kunu ba dia na me na da ho dia ana akola kra da me nchen ya hu sa dia ni hu we me so no fe me ko ame da e bo piti sa na muntu ma cheme me da muntu ma cheme na ma bo piti na so ya te sa na ye me e bo on ma me tini asore every bedroom aba hot sitting room so no e pie so no ya was to hello ku dem mitimi pie free bedroom ho eba ho ni ma se pie nti corridor na bedroom na chesa se atete mani so eno ko anya se palo ko hye mu a nka be pie abonte pie efie ni eya me sa ma ya eno ko ha me de ma nante ni kunu ku kra so chese ndo mi kunu kra to ma me kra ene mi ya se de mi kremoni
yen kremofo mpanyimfo malamfo na ewonduro bi a ye na ye sennom ne ade mo chiro robutu ni na makodi Jesus star enko sa nti we na say ma to bo ba ko na me di kum no ma ni no kre nti ana no me baaye no in fact edi minya ti mala mbak de betu wani mi say me na no de wo ho aso so bibi so sa kire me so a ana so di minya pa ena obu sa me say de ya ana me say no kre me da me na da ya boni no wu ne niema basa e ma me na abi espese ya na me mheke me nti ko ara ma wo sere te ada mi suro wu ana ana me say nyo wu na mi suro na se bi ebe na nyo wu pre ko pe e bi na eye huhu fi bi ana se be ka mi ato no kre e na ma mi suro no nti wadu tu ama homle so eja kuma fuwa besa kwa ya hempa eja na titira mentini ya kinti mira fuwa ni sansanwe wangu singwa sa ko je botire mwa aye motire wure bike ada katatie afie go bibe ni nyamidi nde wasi o kwame amowi abre waso na peso ma mkoda pewo de katra ma ya besiri wan kanati o ma ke sebre kwata di diamete so ba fu de ayo de biego yedu amanfo so ani akai ya nom utie wo number 1 akan radio station shira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem dwumadie na yedi edi wontuai me no ka say case number 2 na no ada nyina nimsam Mrantia mienu Ali ani ni Patrick ebe fidiem de betu yanim se ampa ni ani ampa watwi abobo ya atietie sika kakra me no ka say wakoto asase oyasi wo bo sisi bi wo so ya juda nagu eya dai na ba ni sa Patrick ani Ali da so ha Ali mamu akwaba mo ya de bibia be fine mate Patrick na no da oba ha wasam no eye ebinum anim asam foforo ebinum anim asam foforo bibisa de na si ya ma oba ha na mdaro madama sese mama akwende we amachia munyina munum penyimfo nyina na munyina mdaro ma koto asase wa busuapanyi o chechirero honom na busuapanyi di asase ne maaye ana se ya la kakra na iduko si dan ne si so ya si dan na mana dolent afedie ya se kwase ya koto aso kakra ya koduru hone ya judan ni nyina tuagu ko busan so ya se na kobu dan ne tugui ara yanso ya kwanso a kobra ye nima ru kronti ya ko kan se anya na to asase ne maaye enti abusu panyi na to maaye enti asase ne kura ye ko hunkura ye ntwa an kai se wa asase wa ha ya se anya hunti ya se enti na ya di adamo se mo hwehwe mu maaye na momboaye enti me no ka se wudan a wo ye se wusini ya dua to agu Pachuana na jurni nyina tuagu. Dan classine, edan se na wo. 4 bedrooms. 4 bedrooms. Pachuana. Ya dira tuagu. Jurni nyina. Asasini wa nwia. Asasini ya nwia. Wo toy. Pachuana toy. It is a say no. Ebusha penna dri dan na tuagu. Na wana be dri dan no. Pachuana na dri tugui. Hina no mo na be dri dan na tuagu. Pachuana. Krom wa hina na. Pachuana. Ebusha penna na hina na dri dan no. Pachuana. Ono na kujurugui. Uwe nyina so. Pachuana mo nyina so. Asemi isi ya no yama nanaje ampafu sikapa mensa ya otoso mienu edi akire na me no kasa odi ko Facebook live na kwhwa brantie otwi abobo ya ana Pachuana na tietia wan kasa umawire mu kakra aka na asi fie we Pachuana na edu lento Pachuana ya nka wo bebo so Pachuana Ewiase FM ana no makwadura to agu Pachuana na mu na kwadura tugui
Nemam God's way funeral home Mr. Way want to train na fa koda wo mo me no ka say e bia na wutie me odihye bia to na nan wonsiado na na akura Mr. adaka do beja na nan kwan ene afei wutie me o ma me papa wase odihye bi wa to na nan wonsiado ekura fa so bo wata so fa za sisui o be so hye na munyam ma ne na adaka papam na hye na munyam God's way funeral home canopy nkonya ene sound system live band enyonkro dan shom agrobem na pesa odija ode hye ne kwan ni nyina God's way funeral home o betumi aboa mesaw waye huntutu nyina da fa bedan ye kire kwan wo kumasi asafo ye ne anka ne kokobode anim hwe sanso na enchemu bi atraso no fre anka to 0243 737457 0243 737457 menu ka say New Bailey's Delight we ultra modern touch a very tastidious fantastic Christiasis mesonya ho now the New Bailey's Delight S7 wa ka sa beja tum say wo kono adanse no kodi afa ho se nyame de wa fra dumu akwa adumu adunu ani nyina meso be no ofinsa a New Bailey's Delight no bi na nsesiu wo mu sanso na meso new and the delight na be kan Bailey's no ka bomu a edanko antimesre unya ho assemblyman me no ka say uya MP minister ohene unya ho a New Bailey's Delight Talita heba Mr. na me kan for the amount yede vinshama akomako aduonu enum 25 years na asi wo ayehwehwemu ene yede Talita heba Mr. abedwaso misonya bi no ma yade ne nam nipaduam obi wa no ma emu a na afia begina ne po aye wankasa tidi ade ma de ane fever jaundice onumato untimi ntibini Talita heba Mr. etufo mumohwi na monko Sax Pharmacy have me heba asafo also chemist Ashtown Baseline Pharmacy Ashtown Apidank Mrom Enafe Korenak Ashtown Western Pharmacy Wabantima Enafe Cultural Center Apatakasiasi Didoso Probenya Binchemu bi atraso no 0243 329 338 0243 329-338 Mesraw wo wutie mi asabre wati suku ahodo afei aban schools ahodo nyina ya church for mugitum se eba akan yanim dia yanchurch yankasa yakasa yaka ewa santimam mu chemo fani ye mesraw o number 1 akan radio station 104.5 FM ya dijumadi bia ba ya tudin JHS akana kansi etimesre dumadie we quiz ni ye bebisaw akana yamamremu ye gya wade ade ni ehia wote kasa kwa wote be wankasa yebu bebi abetimi akyase ni nyina Ghanaian language ho quiz ni be etimesre school run mu nyina mo mefa form na mo register schools no so na wutie me ebikura na wa adwuma ko bidumadie adawa kuma so obeso yasene ni nyina ya tuya nsa fremu nyina ebra mo beso asram ya digumadi atodi JHS akansi ya deba makwam timesre enchemu bi atraso no frepenin 4 0245 594425 0245 594425 na watimi anempenin 4 edi kasubom etimi no kasai mibisa na AJ kapa performance se odi akire no die na esiye nana adama yebisa wadi asem na chibia besi sabri minim sabe dafo ha yedi akire no yenyina betum nkire Patrick kuma to yam wato asase wanya wo ya sa wo boss sen no me no ka sai na nanom abegiri da na to agu ko Facebook live na ko hwe sadia abrantie obo abra kwasi ye ene sadia na nanom ama abrantie ne se abubo nuam nyame be wati nana no ka say na je sika pam performance mpaso number 2 akwamu hene nana wa ha asem wadi akira frida ode betu yanim besi sabre ye bisa se asam na kwasi sai me se ko Facebook live na ko he na abrantie obi a otwa abobo ya titini mo wiem kakra ebo ne sese ene adua to agui aya ro hosem nemom nana memo akwanya no wabam no abekire se wudi akire na akwasi sai na me no ka sai dank heba
center mpanimfo wa yɛ no mu di nkɔmmɔ meet du pɛ na yɛwie a yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ yɛde asɛm bɛtua no ma so yɛdi atie ana yɛgya ma ne ka obi kura ka no ɔbɛka sɛ o nananom asɛm deɛ sɛ sɛ yɛgya ma no ka yɛntumi antua na ma obiara nkɔso mmara ɔhu sɛ mmara di wa mmara deɛ fɛ mmara di wa obiara nye obiara ɔpɔn bi a ɔkodo obiara mmara mfɛbɛ obiara ɛyɛ mmara nti yɛdi wo di a na yɛdi wo saa ne teɛ nana maame ne nkɔmmɔ wɔ dank herbal complex mmara menua medawase bebree na mede enchia soronko afri dank herbal complex de ma obi bia a wote menka wɔ ha sei maybe a come in she Raya fan. Boy, and maybe any year. A friend was suffer. You were in a buyer. Was all for fun. And you know, and to whatever buyer, I'm going to the cousin says, share. Yeah, because my I just found out I'm because we would come from the go get an amendment to my dear. Was saying, what family we are, that is what family we are. Now, and a quick buyer, and Madame for the bank, but no cutting the cutting. He said, when I used to, what to tears. Okay, the dear man, come on. No, it be man. It's a woman. Or buy no. What are you? What you know? A crew from answer, from what the one after you know, what is it? The door, you're wrong, or not the door. So, now, or the time, I'm there. Manson, I bet to move you. Tell me, a baby, you are. You think for. So, Mr. K. Alan didn't the baby are medication to them. No, this is a suggestion of here will be forgetting about by year. We did that could be good. Obey a farmer in order to sell it. See a whole could be. It is shadow by my question I will do for him. Almost say, look at your miracle. I get up, never have shadow. The Russian will cash here now. Can inform 2 for 2 penny inform the buyer, anything for them. What I could do. See a whole that was there. And found to all. See a car same being a phone for their own fact. Yet, yeah, she a teaching woman, you know, cut any one over and the men, catch a madame for instance. Said I one case be it is so busy with you, or Madame from the more for the cancer. Natasha was she died. I will be young cancer. Now could see I didn't go for the way of months. I see a bra. They be on cancer. Where near here. It is the big answer. Maybe put your back there. As a boo. I'm going to boo. You call. Moi, by the way, when you to the bank, on animal said, for me, I see him with young one, young come to you. And she Raya fan. I'm penny for you, penny for them to start. And I'm a young come, walking into be a team call. It was 2 years with me about Buddha. Wabaha, I can't send out the one thing was it. Shall and there could phone for months. You know, 1 year cat. There could phone for the bit who you not a mono. So, a papa and the one to wash it. The boo boo, they moved the limit for boo to young to wash it. Now, I said it. I don't say, you are the detail, come on, into your mobile, one pint, a cat man. Baby, yeah, you could go from who. Abujabene. Na kese metwasi ya
onse kotokosi aboa na no wakra eni din trashie eni din so trashio misram intimi wasem ne tofan bo ne se ye beche asase no baby ade ma abranti a wo fre ne tani anu so fre ne sa no hu ne ntem na adi nim no ya wotwi abobo ya no baby ade ma no ye beche asase na amedi be kwame chichiwere asase mu enye sa and I was there mansion wo hodi wo so nyai ko fo kresen nyai ya hodi e te hono nyai akodi mansion ashe ne yake kan ya udin fast ya ka e ya dia dia we ya sa and I was there mansion na ba ya akodi yewu ahụ ntimi ntwem se ti ehwehwem na ewie e de beto no e be ye di o ti ya di ntimi nana sabi mtredi asa kotokosi ya tempo no idi ati anwem teniye me kan dia kowie se asanteman sanse nyina nananom dia nemom sabi asase no se enyanya mo dia ana akrofromfo dia kedan na abrantia no esi no akrofrom hini mabubu dan no empanimfo ba no se o magia tum se asase no enye be kwame chichiware fo dia na akwadi akrofrom ana ama akrofrom hini ejina ne tumi so bubu dan no na uyi ano sai ayi de me ntimi tete me ewi wo anko me nko so ewi wo me ntimi ipo bubu no do ahodi ya dia akrofrom ehie na yeto ye ne akrofrom dia ya ehie pa ni me ho no ne dia no bi kan ana se ho po man so ni ye se ho no obi a ya ju bia nsofo nti se ne mu ya sen kan na akrofrom wo ba na obi ya adwuma ne wade yakọ nti ya gade se mo bia anya adwuma so nti sasa akrofo gbon o ma hu ma se sane ma no ko ni ma ko ka ya ya ma pa mo bi ya adwuma so bia na enye ya so ana de na ko nti ya mo ho bia nko na se utumfo de ne sa atutu nti se akwa woni wo de me wa hinsi o ne na ma da fie e bia mfa na mo wa o tu kwa ya ye ne se wo hinsi ne na ma da fie Nana. Ni nyina chem se nya ko wiwa nti e pompa nso. Mo be kaase meji, kaase wiye go di ho a ido. Nti ho de ye nyina ko pompa no ye nya gaade. Na wo mo bubu ni de nya ada de ko wiwa, ka de mi pa ko bubu ni de. Na me an so. Ba kaase no me sa. Ada ni bubu no ba me kanse mi. Na mi ni pa se se ni amo ho sa. Ni ko wiwa. Ana fu sane. Ana se Nane wadama minimisa sadia one bekwame chichiware heneti wana adi tumi ma no man be di ade one ne ntam te sei menen nsem ye boni bia ni ho okay na yeyo ni sei o sabi mpredi asa ka de anke kotokosi ni aduro ka no aduro ani sei somju sika enu di sabrei untimi ne wo fase na ade akonwa no ma no na nyamisha obu anu akonwa to sa no akoton e de kwa abontene de bobu wo fase untimi ni nkomo se da bi dia bani o eye ni nguase afidikase we so ati aya ka uru ati o wo tie o onse ya na akanfo mo se dan wa so se bi mpedi asa akokra sa abre wa dwodwo kra obi ti akokan etimi bisa ntimi ne wo fase nkasa se ebia se ni nguase baba pa de ene nkasika ni mu ase etimi wo fase ya sase krokro wate se abrante edie no na baby osi ni dan ni dura mi sinru sa eno yesusu sa kire wa na be ya no sen e share ye ni sense wa ba so ho wo so ko bobo se bi kan se ya share de tin adam se akrukum e man so no ye ntimi nka obi man san se be ye de ye nya do se be ye de ade a ye be kan na ye ya so ni ntine ye ko on but obi obi a ho no se be ene ye de a ye be kan ana me se ahona ko man so ni obi wa du de so so wa se obi aba ye so won jan ye bomba ye se ye gba be ka se ni be a de fata it is ke twan de owi a ni kwa be fa so yan ba ye de bo se
ade beto di na enye se embo pata musu info me create ni metin kwam so anti makasa tin se wonya nto boase mami o mu sa ade na ba tin ho bi ntu eye me ya se bi ade no ade sikai na yes han ntu ye mo mpa yin sin ntu mpa uzo o mami yi ne o ye wi a be kan se ne fi o no se ade ya je ye ye je mpa ye be fa so wonya nto boase ene wo ya ba abuja bani na kwesi ojeman mira onze kotokwasi aprekuma hu aprakasi anu abobo sabi me sanu azafo ene nkoswa ine na montene makunko zelo tokios enso na nanu mo na mutiti nkonwa so yede atemo ba so o yede enya blog bia eti fatna so muti nkonwa so etina na we de mesre da be na ubetimi aboya no ba sa ubedi anto wo fidua mu ye nyina yede fitiam nkomo ne hu ba bia susu ade brode hunu be kwa kogu share unse yewura ni ha ye na finati pa ene ba nti wo ma dabi tie mesro tie na tie wo me no kasa ye yewura de na chiso esrawo na chiso me ma yewura chi emfa me nko ana me yewura mansa me se wan kasa kwan ketwa ba so na betimi aba fidua mu na wo nananom ne yen sabi uti akonwa so emfie mu de ne chen na emo uti akonwa so enu ntime kasa da ben na beba fidie mu ami yasi nkonwa wo fitiam ye nyina ya hweba bia susa ade brode hunu ebe kwa kogu enu de sebe ne pa chawo enu de men na ni me fa du kla kata se onya ntu bache ama boy no kla ya kan se nku enam se ayi ewo mansu ye ngune kafara ti o ye te be boy ne ye ti se o man sika ye nka na bu ade me akwenye hu ana se ekodi wo to na wo bi so sofo na we ni so sofo no si so o man bae so wo ye nyina nti mo kan bo na se won to ne se be sinku na se sika bi kan tere neba ti video nyanto bo ye mo mpa ye nyam se atele be to ne nyina nyapa nana buja pani enti odoni ani die ni chesenka bomu amepese nyina yetu anamo na sabi esremfo o frani tani tieniye se sremni bana so tieniye munim ensonso ya da sremni ani tani ntam tani ya di oba wode asone se kan na montene no omna ya ntafo betwe no utumi so awie JSS akwa SS no otwi abobo ya saa no ye sremni etudi advance ye ni sremni me pesen kan ye nyina be di ahia wo fitiam ni ehwe adwene bi ni ehu se sabi yemu ne kwasia onya abotre da be na baba no so ntimi nkanana the she ni titi ni se dia bada mi tru so hwan so na me kan se bo no wono wo di come adentina o sabi da bi wo ni peje hono the one on me do ba yo say ade de tan ye bubu no bi ye jo hono e hie dem e to hie be dia ha de wona manfo ye jo wono we krem sa e so e hie dem ono za kodi sabe ye ni akofo mu bi akofo asan so ye nka wie ya wo mu bia nya e maka den se e nya to mwase e mo me ngu ni sika de enya ne ka abusie mansa memo aba wo de ya na afrew na me bisa se de wo kan nyina no abusie nya abotre asem si nya abotre na abusie nya abotre me se mata na da wa ye me nya adie ye ya de ye be ye nyina ta ga den kan bo manso nye manso me ni nyo na so nya prati obi atiti mutu bu ba yin sika obi ko tse no na me da bi ni be ye me anya be ko tse bu na alaf nte tse bi nya no bo na wo ba wo ye ka de bo na nya bo na wo ye pa wo ni ti ya basa na me ha me nya bo ye me nti me ka tse no se ko ba ba ka de wo in she riot fan onya to bo asem ye mo mpa ye ni nka e bia nya bi tu ande ni media no wo no aye bi mama e sande bu ba mama ni sia hono ka no e na me sia hono ana ko ni nana oh mira nana
Nana ntimi so dia no ntie me Ayraho ekum sunsum ampa utie wo number 1 akan radio station Shira 104.5 FM. Patrick onininia Ali ebe afidie mu na hotwetwa mu. Wona kosam nyina ne se Patrick atwa bobo ya nkakrakra etitiri mo wiemu anya asase ato. Ohyase se obosese bi waso wadu lente. Nananu makodiri da na to agu. Asemi ebeto ya nim yatu ana mo bia ye bisa se akosi sen odi asem beto ya ya na so ye ntra so ye tu hu ana mo eya hunamani dia na edrin so nyadin ema awurade na koyesu sumu nso a ye bisa se asantemem Ghana mem radio station ben ene okamafo this is Ewiase FM Ewiase Mu Nsem abedwafo ene yetiefo yenkwan no okamafo yana ngoso mamisa Patrick asam no ode betu yanim na otwini yatu ana mo bia akosi sai ngoso de dika ya chiatiefo nyina omutie inhira titiro ya Ewiase Mu Nsem anyumina omutie yenu ya Patrick asam ni dika no ya report ama police for because a criminal offense de dika na ebuso pani a ye frene kwasi agyeman a wo be kwame chichewre osi ya cheno ye tosu mienu hope recommendshia na santima court be bia me boa e blender we animu ye be frene na kwasi agyeman ye buso pani wo adankwa ye chichewre wo be kire kwasi ebu a wo bu sa ali ene wonu amono because on the animal ye tuo no orode ya doma e blender ya ye bia na santima court muka homje ka kai bia ne blender ya ene ya report ye penache no yinyano ye be chene so me na me ka kire wo ye kire bu Japanese 100% ye kire Central Police Station ya report case ni nyina awie na akasi be so na betre utu anamo ko na nanim no mo se da bia nche nansa enkoso ay offense se obi asifie na sabe mpediasa wonya manso na wotwe na eme tane se ye yewura de tabo to asom no so santene o kasma obi nka bio na yewura fa enam asasem so tutu ahimfo bi etutu bi nso ebi so de enam komo eba edi se yewura ka de tabo to asase no se mon kan nsem nwie ye wia ansa na de obi amaka wo sori ya wo se wo se ya pass mraba se langal fo bi enyo ye ncho ye jail langal bia be chubi ya mra se fon tum ya pass mra no parliament ye adwuma se che kase ndi wo side don so langal bia na wona mo ye ya chiwa enya ade e beja wo ti wo ne langal fo ko bubuda na tuagu na sebe wo wo unu ya santini ba ko be sade ndi ko so ye nua ali nya botre wate me se asobese ye di agro ai se bola soja e no fo da ko pe ewie ba na buso pani a ye fere ko si agima wo o buso pani o be ko amecheche yure de ye ni be di nyonyo pa so si ska oni fia ana se wo fia de chifia ye be kire se so ye fia de chifia because so time fe video no wo di fa video no to so na obi ahwe de yakoso Facebook obi ahwe de yakoso abobo ya driver we for video fa de o gidigu ya no ene de o sie nyina fa to so mo ya dru lent ene mi nyina fa to Facebook obi ahwe what is mo ngoso unim asa obesi die from level up to lent no ngoso enough from a blog student ya adi no enye fa di agro na wonya adaje akobuda na tuagu ngoso na we yedi be dise de asantima se ewura sanwo ro ndi so go ya bo so pene bi o kwa ma chichowere na yo so pene wo himfie bi a eno ncha sa sa chichowere wo dia chichowere ya sante hine da na dia wo de ka bi wo munya wo sabe so pene wo chichowere
nti wo yewura de order wo say man so bi wono yewura de tumi ato so said yes ya bubu dan we fada no dia yebu for pay ni hwe ade wo de ko Facebook ye mubu ye no isra 105 ene de pay ye bubu ni de mu ni for pay no bi ahwe de ekoso say ye twam kontompo a sabi obeda de ma me ahwe wo da damu edana wo damu sada bi ro go to agu na de wo ye ko so pede ko sajuma wo be comment cheche wire wo sa o se so wo ye de hie wo himfio de hie ni na wo manhia ko de be hia wo no ye video nya ko hie na mo manhia na se de wo ye ne fata wo li fa de ya mu wu no foto ho ne ye pere ni ha de sabi wo ni atam na so bablo kwa se de so kwa se wo fa de kwa se amma no twa na ka wo bablo o so no se kwa se wo fa de kwa se amma no sabi mpreduasa na obi enkoto sase oyo wo twoma no ko so pefu bu bi se wo nya asase no binti asase na wokwa wo upa kosi edasi kotari atwom wa eko ayi overhead ya se si ike ya ntwo ntumu a na bi o si fie ni duru yes efie ni nie ani ya dwura gusa se fie ha no si du ye dan ponsia wuli sa ayi nkoso sa wo devolution board value sa dan wo ye si wo ya billions of cedis from land to the end of the lentil no yes ka to wa now the jack one day say we have so penalty now wo okubuda na to agu na yiri ni be di santima yo ro agoso me se me so say pasaso na matu akomo hene no otumfo brembo na akomo hene na me mfa asantima sabe na nambi emfa di agro yam trama na nambi mfa mu sabe wo mfa nsa omudi na nambi yewura yesa no tio yewura onte sa yesa na ugwa santima mfi na se to bibi na oda so wo sade ko jana ode ko trose ko showo mano no na sana wo ye no a etrebi ase enjembe na nkoso odim se bibi se betuma sia na ye court ne take order na nye wo a hini bi a o se sabe mfredu asa me be di ade enti ho ye masase na wo ba no he wodim ade mpa na askomo po hina asam ne se wo be di ade no no fo be di na ade no so mo po kire ya o be na ade asase wa tonto asase no obe wo hina to ngo o fo se bra na menye kratamo sabe me na me ofo ne ton me di mo na me no ton ye na na bo chance de bra na do bi obi na nyimo unu ya mechiawo nyansani o hine kase fa so mo po me se ne hu ma samo da wasase mo da na nam biwa so ye wata dimo hu a ya se de hie no a ye be betri so no enko so ye bo ne be na so mo ye nyama ne kada be ko bia so be du santi hinim ye di akire kwan bia so ebe kwa asase wura yewura misu cha me so aburu ma moadwo se bia bobo ya driver beto asase asifia du lentil ne be dura gudie ebedu asantuma ewura nim nemom me no kasai amansabu of kwasibu of asam ne bramo nemom losing about clinic ne adu yade nyina last stop ene ho omna de law care Mr. Abedwaso gonorrhea syphilis afi oba utimi fafru ni nyina no se ubedi adanse a na ye law care Mr. delay man capsules be ma ubegina so ma ubebu adwuma ma oba no obawura ne tank ntuma paso asimu no de pepa vifri losing about Mr. Abedwaso koko ana nsabuom no how be and obi create me e kamia seti dia ma de ne fever fibroid na edu nya e losing herbal Mr. Nonum bi losing herbal ointment enso e nkusonko abedwaso tibisrasa honam ni betoso honam yaw enso na ni so abede e losing herbal ointment Mr. Tufo mohwi nyankokore na herbal misty herbal dani herbal fredmens habme afi apidank sewa herbal center and so our santimampon yenyina ni doso po yemfre 0242133577 0242133577 Franco Trading Enterprise near Drew for papa efie ene e Akata Apple Nokia Itel STG Techno Samsung Infinix phone be na ope misra ni nyina no ye Franco Trading Enterprise omna de Franco Television abedwaso misra kwa honum fu wan kasa duro na nya Franco TV na wo hwa eyeboyi misra sa wo hwa
player born now player na so stadium na hwɛ no Franco television mesre phone and accessories ahodo nyina Franco trading enterprise mesel asieni de di kan KJTS na ba for kwan so yi sanso na Kufo clinic ne hwɛ ne mu pɛ adum ubenya asieni ba ko ho sanso na Prudential Plaza mesre eno so Boss FM Abrusayan tema Boss FM no na chese Prudential Plaza ne hwɛ ne mu pɛ na afei adum old Malcolm eno so ne nkyɛn pɛ ye wasieni ba ko ho na Challenge Bookshop na YFM nkyɛn na afei Ajaba Jewelry baby Abrusayan ono so ebutum no eno so ye wahye no ba ko ho ekyemu bi atraso no Franco Trading Enterprise mpanimfo 0206 310483 0206 310483 na wanya Franco Trading Enterprise na no mpanimfo no abonkomo tabia eba center honam nam do aduru mesre se malaria fever ana fibroid ana wankasa yade na nam nipaduanum honam yaw onumato untimi tibini tabia eba center omadura atudin tabia heba Mr. Nonum bi ne basa na dance die no ayebocho uyamatim wankasa wagya tum se ayesisi yade ayire wa na akofa honfe ne nyina no eden tabia heba Mr. Nonum bi atufo mohwi na monkoda ne heba mrom Fredimens Keo Satina Kolenak Ashtown Misoni Dosopu no afre tabia heba center penimfo 0243 686861 0243 686861 Alomo bites papa Nonum bi wati Mr. we anya wanwa se Center for Research into Plant Medicine the stamp na boss alomo mesu num bia wanka sabedi hu adanse said ye tie no it tastes good na no kwani nyamianum habama nubra nutan ne ahini ahya ne ma enu nti se wanka sa otwa bia siesie ni padua no onkwa na bewa alomo sanso no anum betoso no atimi atibia dia alomo oba wawo mesrawo wanka sa yam krobe wuntam atimi akotete umakwa alomo etimi asra wunya mfinhyadu nwotwe anum bi oba ofafura wonso matwa walomo nemom ubanum nsa manum ofin alomo bites nonum bi nansiesie menu ka sai amansan bo afo akwasi asam no na bram ho no utumo nkyere sai ya kan kamia ya se sabia nyama uzo mu yesremfo na no ye ne abusha panyi kasa wasi sremni no tani no ali adini ni Patrick abetos asiesie dulanto hwe ena omo hwe Facebook live sabe ya dwiri dan no aye no akwasi utumo nkyere sai koto me that na ade o mni se onum se uwa nkrata ana bia wakoto asase na oju hu di se asase asimesi na obenti yeso adwumen media mikutetu me krata emanie ya ubetima kudwiregu mana yi so ujitum pa sampampa japade na onipa ni gina so ne ya wodi ade a lemo mu se de bank atem ana ye de ko tumi mu ekobusawo se ye de na kudwiri sa da no gbe no wa nya ade di adanse pefe kire sampampa ade ne ya media ne mo yese katanga bi na wo fa so dia ene ye wo horwa obodwe mini o nkrata wo krata na so de ohene no san ma kakra bi na wo krata na nkasa omunyanye ho pepe sankasa be wedancha ye wa site plan akade ohene no ankasa be na ehon so bianse ni bi okay kromo bia ni bi fine onu eni bi wo aya na nanom no bi no ya ha adwene because sabi o nsa wo ma wo nuanom wo abusuafo ni hwese de Ghana ayeti Ghana cement bo ba ko say ko 50 Ghana cedis cement ba ko Ghana sika 50 Ghana cedis it is sabi ona akoda we say betitini mawuremu a bobo ya kakra ayi do wo mo ho kwa mo ayi yo mo hoyi a friend say champo brofin enu bi no twie ho Ashanti region na ya abubu ya for chief driver o see abubu ya utwi abubu ya na odu bedru fie kura o yere kro ntimi ne na
obeto pa no nyina wo kwan so abobo ya no bisa papa yi utia bo so obeto atopa no saa bo afi na afi osisi ne kura agene ntisabi obi eyen kakra ko titia kokosi edan kakra de siwo sebe yo hene bi sebe me ye obusua panyin bi timakwa ko budan na gua nana yesrewada ede wani mu ada adai tisabi unitema kakra unitema ana proto na ye ofa pata ojima obi ana wo hu se sika e ton de man sometimes they na himfu no bi ye no hu se tama me de ton proto de ma ba ntie ni sisi bi hwe ba bia proto bi pa nka ne bua kwa akodu anka metim de agisika kese en nti na tabe etro bi ahimfu no bebere ba bedi ade a proto asebe na no bedi ade o moton de ma obi na no kra de mikrumba ohini bi eda yesi obese vishe bese wo ha ne akiri no ohene ne baa ya foforo no baa ya osikuru obi amfa no fie otim nkrata mra ifidada okuru ifidada na okuru obi amfa no nkrata mra wo na no asabi o mbidi ade no kra no o ma anya krata nti sabi ifie nya mfishe wo ha na aka kire bi so mfa nkrata mra okofa sa krata no wo hefa na de aba bedi adanse introduce abejuri sa fie na guana eya bo eni sabi nkanta frɛ ana yɛ sɛb mpanyimfo no bi de iti bibi se no kokoba ya ne nya bibia o opese mo mara na mo mara metres ka foforo na nka wo hena sɛb nkrofo aba wo nananom aba bedi ade no ko ne yɛ do aba betra so plot awo panyi a obedi na ade no ton de ma bia me ana se papa yi na wo saka kyerɛ sɛ obi amfa ne nkrata amra kenye bone obu ho okɔ no kuta ne krata yɛ genim but na beka kyerɛ sɛ me yɛ krata foforo me yɛ krata afoforo enye sɛ bi adwombɔne a obepesika kakra bi a me yɛ krata afoforo e wo me nta ase ho eti obi afa ne de mmra wo de ba ne aka kyerɛ sɛ 124,000 ana 50 million a yɛ je plot de fru nsɛm enye fine enne ma saa pa soja ni bi a wono wakɔ no ko aba na ni abra obeduru so yɛ sɛ bi akɔ bi kura afa ne yere tene ni abre okɔ no plot so okuduru wono ma yɛ sɛ na na bi aton plot na saa de amobi ewurade wo tam tu no kɔ o hele no hu no ha no wadi fu mo hwi fenso no tutu no paw ebo fenso no sabre o hele so aba do krom ha obi nim tutu no ball no fenso no wanya no kikikiri na nakɔ ebi sabre na to wura mu hu ba bia na so tukwa kwa abrochiru so kwehye na kura o eje ba so taka o hema ba ko so akwa top plot e de ma ba nti bia ba nti ni siye no ana o se da bi plot no half plot nti no o sinu saa ese enkwinti ani won fruits no won fa bi nto aso o fruits a wa kwa to aso koya e bi si de adan se na hema na ta ho no de ma no se o ton fom na de ma wa nton se ko fruits to so no to bi nto ara broza obi nto abrosa no so sa we nyina nti sebe obi kotam tu no de ba oso a wa na aye nana no no yesre omo sebe nana otumfo ni tumi no emudu ana wapane kakra bi di amamo sete hweso mano na sebe ukọ na won krofo a wo bedu o sebe won krofo nyina ukunkum wo mo a sebe ho na akwa akodi ni so ye de ho nso na chichiri kuro nti sebe uhunu sebe o yetani ana sebe o onfiri kuro mu nti na ade sa ade ni dina na ti metre o do onya botre o fa ya de but onya ba hai baby esi e de to no ye de beto le srabusu apanyin ebi so ananya busu apanyin ne dwirigu ye ebi ana nkrofo bi nso ne bi ana plot no ye omodia omsu se ye omodia no makwa akwa ya kire se asase ndi abusu apanyin na de ma no wo hini bi na abedwiragu sache se nye wo hini abusu apanyin na adwiragu David enye abusu apanyin no wo hini bi na aba abedwiragu nti hwan hini ben ya e na America no e sa no mo penkanta fri bi na penkanta fra ti ndwiri dan ne mu yo kan piso e na nanu mo to faso obeto amani powerful ada na de oteso woni ni shi na o so ne kaka na abaje no a ya na eyino chacha ne ekente na o mo ko eyino nso omku dia de sa foforo na chacha ne mpa wan nya bebre ya oboka ntino obi obaba na ya ton ne nsase nyina dia de obeya nse ne obi amfa ne nkrata amra na wajeje kakra kakra sebe ya obinya kwa to mpaboa na wato
entoma because ya na ye no so do so na nanom so but in fact akwa we so na sabe ye to chacha ne kente ana say yi toma de kwa ye mesre wo mo se ensasesem no ekuye amma se say nipa pia ko crash wo asase ba ko so amo o mo twom mfim amo bia no kunkum wo mo nti na ye ofa na da ko bia se mabunu na eba no ye hunu nyansa ye ko crash wo asase ba ko ho a yanka se ye ntwa ye mfim nkunku ye ho ebi emi ne yebeka bom ne aba so ayinfo ne bia na yebeto wa hwe papa na nanam se bia ni dia ye de mom no o man nko no mo a na enso mo nye ne bia se be ebetra so ma ebehu te na ese se be dia wo ye na bia mabura na nkwada no ano betia wo nko so me das akwasi me so das na ni ka me nsusu ne se wo hina nko tonton sa asema panum nsia kamo ni pensa mo nkamo na meka no na kamo nko na nana himfi na mo nkobu no bi mo no na mo nyende dabio asase ba ku obi atua odo mo fa no kokko na we no de obekọ na bora no bia no asase no tio omo mo to asase mo gina asase na so ko kwa me de akwasi dabia me ka se ko be mo pe ma no uti kemana o pe o mo so mo ye numa na nsia no makambum na ka o sa be ma no Oma buwa ufrimu fia ema asemu bejai wezu di obe wana mani mienu ko na be ma na fa no wedi so wo don't mebo because ade papa no wo na wo ana obi be wie bia die ntum wie no mbeko wa ho de no akofa na obi si musa papa so o we sure so kuta ne krata ya papa ko no ankasa e be to asem na di obeto asem na di also no ankasa beto asem na offer him free legal services. Okay. And you free bunum. O nkata. Okay. O nkata. Kwen mo bia sa se nkata kutom anu abi de kutom. Okay. Na basi. Yes, you hear ti kru ni anu ni ama no. Emo. Na ya na ntoma no so free baby emre. Baby emre no honi so free. Pia. Na mo me no kasa yi. Me ankasa ni mi amade nyina Samu Asante. Wo beto asem no mo nkyene. Na mo Natural and Company Limited. Omuna di not capsule saba was it dinner today utie me bema ya wono yire compass no ante da why by we senta abo de wo bia wo bere men supplement still wanted there o here did not capsules sanso ena carbon subani infio ba e did not capsules ena was onom na wonim akwasi ebia na wutie me wodi ane kra kamia se wodwonso mu haw wodwonso a wote yaw wanka se omu a na utimu se bi mpediasa akwasi wodwonso ema obi dwonso ema na dwen so wodwonso so obechima bota dwonso ne ma obi so wodwonso sa bota na etwa obi so moja bisu dwonso moja wo bisu wodwonso abota na ni na post love capsule na me kan for the amount nonum bi na basa obi okra na dwonso na painta emu pai mienu asema wontafo obu ayare post love capsules true man capsules ebemu agina so oba no onu akase obebo ne nsa no o bra jabi fa ni nyina no abaso o de na bi no de tu no bi na so ka fa ni nyina nhim no nyere last na ka chewa se o ya o se bra jabi ni nyina men fa ni nyina nhim akwasi bra jabi me ma egufie me nyimi satia no kura akire kedo yo a true man capsule very wakwa ne se babu abaso o mie ma mu ne satia da ya jina so ye na oba na bo abaso a true man capsules se ni nyina mu no no fa Natural Company Limited in penning for it was 0249 01 71 01 0249 71 01 0249 017101 0249 017101 Hakiba Travel and Tour Services to kron mo yedobe kojo ubetu kwan a ho nso senior Zambia anima Hakiba Travel and Tour Services Wakonto Nsem ticketing booking reservations awudo nyina o travel insurance na msefa kwadan wan Hakiba Travel and Tour Services o ma ba na pese okoso USA Canada UK Switzerland and Japan and Slovenia Slovakia o ma ba na pese otukwa akoso Hakiba Travel and Tour Services yetira kwa wahin Kumasi Central Mosque Aswase Aniwo, so Udu Central Mosque first gate was Aswase Aniwo in Chemubian Fair Penning for 0244 219 836 0244 219 836 Minia Samuel Asante Asamu Nebram Hono
because of that say in fact me share dan no ho me ho adwiri me esan say me nim sa ohene no se na dwene pa wode ti wiase no ene sen me ntia se san say o nipa te se de mranti ti na wo ma na nanom etise se ye omo nso betimi a basere ebia wo kro no no mu ni asase wo mbekọ obi die nso ayede ben akotobi na se di say di o ma eden na wo beka wa abusua panyin na woto asase ne ma no se wonte ase adenti na abusua panyin ne mumu enkoka ne mumu no obia abomode na si dan adu ba bia adu na obubu edan yagu sade na naje aka no minim se abaha no ohene onfa no ni na nanam se ya nche no onfa no ni chini ya chini wie so ba bi o ma sidan na du no obesidan na mo pepepe because mentini pa bi ase se etimodin bone na eye no se de ne ha no menti ase se omu eni sika nti ana se de ben ede ne ha sa ohene na oye sa ne ma no nampo sawo ananka wo babie du atiti ni moremu atwi abobo ya wei sade ka abobo ya ni twi aya atwi kakranka asidampo maako sei na wo ye sei adan eyedien timodin ko a na me de masama me kanyina ne se minim se abadu hanom no eye denara masa kanwakoma to yem monsa be ka modwapade aye den amonsa beka majapade na yemfa kwa we so nentu ahemfuni bifo nsofo yentu bifo omonya very careful sere na kwasi ka no obanansa ase na sa wa hu kwan a obefa so a wa butire mu enya niema bia eye tantantan enya niema etan tese de ohini waye na wei elsanka konya no kromutu no susanse ompe kro ni ye ompe omani ye ye de ahoho na chichiri kuru enkoso na mekoyi ma menka asem me ba mienu bi de meka ne se obi wo hono mo a enkoso na oye adwuma sesia na wagem one na yiri hia ya sesia na wagem aduro papa ho abibiduro ho mema duro ho no mo ye wo aduro a enkoso se wo oba hia sesia na ho aba ya bibiduro ni aye ne capsules number abefe number ba kope se pressure na how koko how diabetes how ana say ngoso nim say obi wo hono mo a one ne yire ehia within the shortest time ojemu a asema waka ne say o adwuma na meye na edene mabre oba he obi kura na adwo no tetententan mesrew say pressure na etetew say obema na afon aye ketwa ebia wanya namu yare gono syphilis candida behavior chlamydia herpes ana ma obema afon aye ketwa oba wuni atenka obema wuni atenka oba wuni atenka bema wuni atenka bema obema fon na efon ana sa oni udi boss se sia na ho asane mesra frɛ number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 na so obi nso ho no na wanya edisen asichire yare so wo asichire yare a o de frɛ eno no dɔɔso bebree obi won mo company se misisi ya me ya me transe a misisi eye me ya anaso obi won mo koko pa na ha no bo modin se wo be frɛ me saa number na make no 0241 84 74 83 0241 84 74 83 so na de mi choto e bi obi ho no ma no amanone opese ade adu ni mane no yebetim de amane no anaso Ghana ha ya but o men kumase opese ade maka abre no yebetim de maka abre no mechi akwan me ni Insira FM na di hwe ani mu pe o de ofrem number na me de number na etudwa bio 0241 84 74 83 0241 84 74 83 from ne ni nkomo atiefo do for mo sumu breni case number 1 ababa ya ode na kosam wa chinjira fe no anya abrantie bi o se ono ne beware abrantie no beda sori bia na hunhum bi gina ne so te no won hey jano na me yire no koduru ba bi sese de etubra ne eda nipa gram abrantie 10 gram na beti oboni tuo hunhum enu nto ase no misraw enya nto enya ntua kotra ba bi
Mami watia wanene bane kasa no mu tinisuo. Patrick ene ni nua Ali. Omu twa bobo ya o. Omu etimi atiti mawire mu akakrakra. Ya bosese. Omu sidana du lentil. Ananuma dri dana gu. Asam no ye mu nyina manu asam. Onso utum nkyene sai. Ne fa be na wo so. 03220 83581 83582 83583 83584 Abnaje maninchao amanchao anyumre ya mewu bichawati nyamonto nkwanem nemo musu bawuram ni anye wadwen kira. Hello 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 Mini amijo. Yanso yada sene wadwen kyalo. Menkwa mi wafase ba ku pese bam. Menso medawa say hello. Hello, bonsoir. Bema. Ya Joso. In fact, abia mama mi wo no antwa wu. Wo se obi odi wa so semra. O ye wo hini wi e hwan wo nso semra. Enti so mu amuka wo no. Nsi ni na wo di. Enti ko kwan kra o kwa so bubu odan. Won san pasa kwan kra no aso si wo mo dan ama wo. Obi wo ni cement do. Not one of the ahu from kitu mude ahu sembia to mama mude fa ahu from na papa mu ni na mude for amount for no ma enti sansi ni na wadi ni nkoso me sire me so mo afam no ni fam na nsi afam no so pa me ba mo afu ni so mo aka no so mo bawo me ba mo afu bi yanso yada wase hello Wanu nyi Yagai Kafra. Hello. Hello, good evening. Good evening, Zaminia. You're from me. Mami Jerry. Uncle, so Yahoo Flab, Yasin Man saying,
kase binum ehimfuni binum mo Eden, what can be say broom pemprenum? Never, why not for this hello? Then I didn't have the free. Yeah, go. Oh, no, yeah, hello. Hello. We are fair for chat. Very good understood. Within the Aku or Domoto, physical and beauty and no case. Pacho, police or another happen a particular government. Now, in your friends, I know I can be not a yamita. I think Sunaya or Mubabi Guardian. Ya now, as I said, Obana, a baby car, they are to turn Sassano. So, people in your cry. Said you, Nipana overturn now, who think how we buy it. Head the ya, one who is in the world before. So, Ubitra consult, no be dear who be a maye. When you didn't pana at the movie, my trust, as now. I say now, obeying a friend, really for you also to us as a man. Obi to a come her. I'm out of a community, we're back for this man now. Before if I give over. I'm a police for quite for office of Abu, a friend saying, police for such a focus present on Aiba office or Kayakan can have a policy. We don't tell him with a bubble trim. So I didn't tell what any. We are quite a we got office in it attractive and Kababa. The best is Sunday Manaya Muyan, Umungai, John. Now, Bokunya being a Ghana, and to be put up by others or Bapunya Sasiva Cano, one of Exesia. Now, a day. Any, Nelson was a pinabum. Naje was all. Yamia say, Yamia wine free a draw of a permanent fee, or more Bonibia and Kaye. If you said the man, Mess of cry, so the be I attempt to quiet. More Bonibia and Kaye, just said I did the man.